Dr. Sir George Rekobrobe, a Knight Commander, Order of Saint Gregory the Great, Substantive Past Supreme Knight of Masha. When you finish, Edu watche emiensa na se abusua eye na ye ho entity ni abusua kire se nyame eye adoma Night of Tribute eno enra ana wono e de hye so den e Catholic chaplaincy hono a eno e ba so na abusua kire se ochena ade e be chin no wono mo kire se wode no e beto empamu e wo Sir Gregory and I said George in the residence who announced baby a wote no an fie e wokote no na hono machi empa muku isi anopa no wotwe no ebebo afi obeya ufosom e de ama no e wo KNUST chaplaincy hono mo no nkro no pabrim gosi duba akompa mu bebo enu achi obadane na afi wakọ akọpe no private barrier na akọpe no akọpe baby e de papa ato obusu achi ese no achi no chena no wabsan betenasi e wo KNUST poolside hono a freedom code secondary school pachai eti nko PA school na enwe so no enye nyoma papa unum secondary school ni din school kro pachai okay eti nko PA send me nyabotre gina one side ehwede na eko ba me hu demons eje gina penufo a etititeto ebi frantuma ebi she suit demons ni je gina mo nchen school honum school no honum me ye nam say no me yesi me bo apin kakra me yesi me bo apin o men dai mu
timi ye se me bo apri won mo se demons no pese omo etweme edimura e bia omo hia omo ye meeting timi ya me bo Jesus din Jesus timi bo Jesus din na say ama omo like omo bapeti omo tiegu send be omo to make attempt omo timi bossa na titi omo so ya mo na me so temi am shase pompa bob my school na me de men ko hu ye no bob mo a na timi na bi tina se dwentwene wa na me say no o say eradi kire me bia o say me de asem ne fa asem no me make attempt say kam be ko school mo ba me say say school mo me de kwa me ni pa me hia say ni pa na me hia no ana me de kan de asem na akoto ni so free school o free so o kasa ekuo no bi ana so on count medical de aba sen be ya school no betia aboama omomo no ejidi fo be bompire ama school na say no ye ntimi mo school ni din ye be de na school no so ho no mo betumi afiri mo aba say betumi nya ekitafo kakra sen be ko ana se men kwan me kokora na me ko say say me ko so bia unko offendi ubia ema enko ha ubia of course enko fase bia nsomba because me say me pa makoso ne so akodi komo we a kire no okay ko enkomo mood say ni pa no join ni bi so join ni bi okay uhu mo no mo ye den Desmond oh me hu ye no me demons hu demon da oh dia omo face ni kra omo no enye face a physical ye hu nipa demon omo look like say no mte omo husu beto chim some na mo kosunsumu nti chem say the demon omo sunu omo baetie say the hunu TV so no no mo sia hye ne ayi nanim basabasa ne o sere say na ohu ode no omo te say demon say all black on the all black ana neni na BC kwachi si neni twi kwachi ono de ne bie kese to kwachi ai slim onwa on slim na ni trinity to say menye ni trinity na ti no mo ye dey I said wa she max bi I said o ma she max bi sa na mo guide o jejina o tete wo meeting penfonet we meeting o guide o nti you say describe demon my hu demon said the o tia say na be describe no wo ye nipa na wo ye moa o mo ye moa aka so ye moa because nipa bia anya one ka so hu bi da na so first time akohu no demon no wo ho no aka say hu bi da aka say first time de hu bi da ba me hu ni se mo nyi nipa nso na hu wo mo no de na kire se wo mo ye demon ana wo ye sunsum bone anti wo mo high school no ana wo wo school ho to be frank no mo kum nipa attempt na mo make wo me ho no se la bibi ogina o tini sa e de aba no so no enye nipa me ka se dem pesa me chen bibi amini gina no tino mo santiatia o mo to mo sa mo science ya di pesa tweme e wura inside no and at the same time o mo appearance no mo dressing ni that say mama hu say o mo nyi nipa enti na mpese me say ebra o ko hu wo mo saa na nyame de huhum ko pie won so no de na nyame ka kire wo fa saa ba bi odo ko en wo saa nkrofo na odo ko wo ma wo ko hweye no nyame se wo mo ye henfo nyanka sande niwe me bon pae esere ade se ye ko so mentiasie do mamri mani ko hu ye no mentiasie ana me se oyi kira no ase no eti me busere ade bai die amam de minyantiasie nya gidi wu
Yes, afena aso afiaso and at the same time we ask never say ni we are saying we are in name nti ama abonefo no epese ha na memba nti saa na nyame ka kire wo papa ti school no nyame se de na ekoso school mo papa anu de mi saa de na okohu ye na kire se bibi koso school mo hono mana saa me boni bi nsada so na omo ye meeting wo huni say that say omo ye meeting wo ana say susun boni bi ekoso mesre say school no ana school pia wo Ashanti region bia be bompae amani school no tu say o ma bompae bi de na bisi bi secondary schools ni bi mu be ye mo jehwegu ama ya maame bi mu mba e papa no bi mu mba ene Wesley Grammar School one cry nyame nko anka enkora be se 83 anka on bus on school bus ja to mu hye tututututu eno betime one of udaye na waso ne bia na eno me kaka se afebeso at the same time we say we yansu ne sa na mu no ti e be fa bibia ho mele e be fa bibia ekwanda obia o de audition school ase school na wo kana private and a government school school mean che say government and a private you don't mean che sa mean che adano ukodade aduane na wudi oh me obia me anka se me fasting ebita nkwase akwachi oh me fasting na manka ni oh eno ana udi se woka se ne de show se catcher na woka obusa ti no any problem ti de na di me anka se me fasting ti me ndi aduane bia emu edu we fasting me fasting on the month November month nyina and at the same time anka some sayare November yeah obi a yare da wata fasting yaren but ebe boom I'm fine say yaren fasting ne koyi yaren ba yo malaria fasting da koyi na ba so ni di nti omunya kwan ye dwuma yi uni ehode nti be hojo fasting no ye ne say 6 ana say 66 unu munsi onya hwe na kwan mu de otimi munsi na mu oduane na wunie ubriki a odi den ubriki a odi fu banku koko di c'est bon what do you make out pay bachirabi bien how dabi today ya wo ke o su say nyame kron na yi a kire wo ya tanis ya me bompa ya me mboma me ne mabusianko a e bompa ya titi asofofo a Erade yi omu ama ewiasim anye Ghana nko a e bompa ma so for ajire fre erade nas at the same time Mr. Bompa di ye man you share erade sa ye man e di akira e can be painful bia ka ye man e butu abibia me bompa me dima ye man ni nyina ya bob ma komfo dima ye man ni nyina nti akonvoe ye man ni nyina aba konfo di atera nya agin satira bakase bia juju bi na wona wo stroke wona wo eniyade be ma wo mhunsu aseye ye de hye ma se ma na enwo na ya pam ba na mo ba na kotena na busu afie nso se ma na enwo afi ahotutuo sasabro obi so ha ne kidney eho aba asem o kidney ne de na kura mo besrew wo sa wo ha nyina bia mompie ne nyina mfa nkogu ya maame faith so na obeboa sabre ya maame atenase maame akwaba yeah na mpombo ko de
Moamati. Obeba udi nti obesa de da na ba. Na biado ye eja da. Ma me fa ewu am kakra. Na mo ho no se eye edura na se ye nimdie no na manya na se ekwa efa so yare na afi ma dom su ko no hu ni ye ntie ma yare no kontem sa. Yo da de kan ye de asedama And then so nyame adom yasan aba yebedi enkomo na yanka da wu 360 capsules no wasem kakra eno Dr. Krawantimi ambie so eno enuru haba na ewuwura mu na wo cheche ya fa we na fa we kada wu da ba hospital the wood 360 capsules yanka no ointment no wasem kakra na fa yemfa nko wie but I say my yenche insure for my tea for nyina yenche social media users for nyina sabri menim so be monitor because we are simun sem de no an eguso ayeti abepem ne da would about hospital yenra de aba no in fact say the yenra ye ba ye be di hu nkomo no capsules no ne ointment no senior the way I dance e ne ba no ebro yesu enra ye wie program no papa bi si no wuti e okontanse okay na nani age na mo ka abofo ho asem no ho ade ade so watena bi ho side no ne papa wo ho ye cashew sampa area eti sa time no mo ku nwure mu hayo no ho ade ade na ono enye se ahayo ni mu no nya problem but adwuma ye mu ku adwuma ni mu na obenya problem ne nan ne kotudwe o se edru ba bi na o nanti an kotudwe no ase obi asum anase obi de buo bi atoso a aye ni dudu se otu ne nan ba ko a se beye no etu ba ko no na eden bofo a o nan wa dudu na be da ko pa bo ku no o be da pa bo ku no no ne asem no na papa ne se o tete e nhire fem pa and what say ye did Dawood ointment and capsules no one dance here. Enti contents no to ne de. And you will offer say doctor na me hwese mu be studio live pa na me this hard dance here. Dance dey see e ka manfo you ka see bia homa na ya so bebu. Bebu. Asobebu. Papa ne say o use ointment de capsules na no no ye no. The 9 on 90 and mo aye dudu no. Is ya on na ma o 2 ne 90 say o say doctor me cut say adoa o 2 mirika o kwa ya. Ne ho aye ha. Obi a wo tie nhire FM sabri bia no yes da wo 360 capsules no eye ma ne memadu ema ene memadu ye kan papa idie ye wo hairdresser ni bia ono nso kire se edru ba bi ma no nim se adwuma omo ye no ebi a obi na de na fa the spiritual realm anase obi di na wure ba bi o se doctor misisi me ba adwuma m sei na metena se a doctor acha ye be 10 minutes just me pie enti edru baby me yonku bi de me fofa baby spiritual way bi ba ne nyina mu no se na esisi yare obi a wo be ni ti wo me shop ha ene di adru no ho adanse e kire me oba ye na me ni ho ene o mo direct ne ma ne ba fie na oba ye na me da ho flat na obi say madam na aden ene me sisi doctor ono an kire me se me nto Dawood ointment ne to pae no ena me koto adru ni bi doctor adru na boa me papa isi a me ba adwuma mu a anopa eha adwuma o hapa nti me ba anopa na me nya tenase ya gise mia me pese me sorry ansa na ma sorry wa wo sisi eha wo so wo ye be man na se oba koto Dawood 360 capsules Dawood 360 capsules to pae no ene ni nku no Dawood ointment nti se de bi e kire wo se o to nku na no atoto pae no de obe ne se ointment ne de udware wi a wapon adwuma ba fie se wo tie sa abre wadware no fasra baby a wote ya wo se ye osisi a o de bomodin ati bisra ho na topaye no yimiensa nom anopa no miensa nwumre no miensa se ye osisi a emu bedwu se ya afom hwe aya na mema ne bebre complaini because say papa bi efrefri sunwan abesim ye che sunwan fo nyina papa ne frɛ no obi sa say doctor enti be ma sisi ye ne ya say timi ma ne be masem eba fom ene ye bi sa aden I said, doctor, enye minua ba obesra me a anka minim se sisi a me be ma ne de anka wu kodwo to. I said, doctor, enye yizo edru ba bi a me ne me yire da ho sebi I say me ma mienu e da kete so. Me hu kura che se doctor me sisi na bre bi atwam aho kire nti
na metwa abe na mekɔforo dɔka bi mefiri soro bɛbɔɔ fam doctor in fact adeɛ na hame akyɛ ɛkɔ na aba afei duru baabi me bɛrima kora mpagya bio enti me sister baayɛ na ɔhwɛ the way a mesi nante no na obi sɛ asɛ bra den ɛna me sɛ me sisi ebere bi atwam accident na menya ɛdɔka na mefiri so bɛbɔɔ fam no me sisi ɛkɔ na aba ɔsɛ ne sister na mu na kɔ esunwan mo a mo hwɛ anaasɛ mo tie osunwan ɔkɔ Mose pharmacy ɛna ɔkɔtɔ da wo 360 capsules ne bi ɛne ne ointment papa ne frɛ ɔsɛ doctor na menim da sɛ bɛrima ne sisi yɛ ne yɛ a ɛka no wɔ mpa so mpani sɛ yɛ ankoto a yɛ na daddy sɛbi yɛ sisi ɛno a ne yɛde koto ɛno a ne yɛde sɔre obi bɛda a egyina ne sisi so obi bɛtena se a ne nyina egyina sisi no so sɛ yɛwo akwadaa a the stages ansa na akwadaa no bɛfa mu abɛyɛ panyini no deɛ di kan ɛyɛ akwadaa no sɛ ɔbɛtena se akwadaa foforɔ no yɛwo na sɛ akwadaa bi a ne sisi problem mu biara ɔntumi ntena se ɛfiri sɛ atenaseɛ no ne nyinaa ɔte ne sisi so akwadaa ne tena se wie a ɔbɛkɔ the next stage a ɛne sɛ ɔwea akwadaa ne sisi sɛ problem mu a ɔntumi nwea afei deɛ ɛtɔ so mmiɛnsa ne sɛ ɔbɛsɔre agyina no wanante sɛ akwadaa biara ne sisi problem wɔ mu no ɔntumi nante enti baabi a wotie nhyira fam biara no te sɛ deɛ na papa ne bisa sɛ bɛrima sisi yɛ ne yɛ a ɛka no wɔ mpa so mepakyɛw ɛyɛ nokorɛ enti baabi a wohwɛ yɛn anaa wotie nhyira fam no sisi yare ama obi wɔ hɔ ɔnam asɛbi no wakyea onuru baabi a ɛsɛ so ɔnante okura pɔma ɛnso ne pɔma ni hɔ a ɔntumi mpie mfiri dɛm ɛmmɛdware wɔ abɔnten kɔtɔ dawo 360 capsules ɛne dawo ointment maame mfa doctor number ne ma wo yɛ kasa a wobɛtumi afrɛ 0244 88 6437 0244 88 6437 0244 88 6437 ofra doctor no obekasa kama enti sɛ wo sisi ɛyɛ wo ya ama wo nam na wakye a kɔtɔ dawo 360 capsules asanti akyema gogo he ya yɛ maame baako a ɔyɛ store ofra ɔsɛ doctor meni agye wadru no ho meni agye ya bro so ɔsɛ obi a na ne sisi ɛha no ne sisi yɛ ne ya ɔkɔ store eduru baabi a wɔde mattress bi ato hɔ bɛba na ɔda so ɛwɔ store ne mu hɔ nti wo bɛtɔ ade a obi sa wo tɔ de na wakyerɛ wo sɛ ɔde abaa bi atwere hɔ no wakyerɛ wo sɛ yɛ niyi na wagye sika no ɔde ne sika asi ne nkyɛn a na ɔsesa enti obi a wɔbɛtɔ ade wɔ store ne mu provision store ne mu ɔbaa na ɔda hɔ enti wɔkyerɛ ne sɛ wɔnyi na obi sa ne sɛ me nua baa de na haw ɛna ɔsɛ ne sisi abusuafo papa ne kyerɛ ne Dawood ointment ɛne Dawood 360 capsules ɛnɛ yɛ maame no wasɔre agyina anante a wobɛkɔ ne store ɔno ananum ɔsɛ doctor isi a wobɛba store ha na menenam ha mitimi sɔre ɛkɔ baabi ɛsɛ sɛ mekɔ bia na papa na ɛnam so a wɔkyerɛ maduro no ɔba store ha na ɔbɛtɔ ade a menyi ne sika ɛsan sɛ nam ne so ɛna ɛnɛ metimi asɔre obi sisi emu kana dwi sɛ aboa bi hyɛ mu no obi ɔtena sɛ ase yɛde mpaneɛ pa na ɛwuo ne sisi akyi obi deɛ no ne sisi mu hyehye no ase yɛhwie mako bi agu sisi anim kɔtɔ Dawood 360 capsules ɛne ne ointment Dawood 360 capsules ɛne ne ointment wode ointment no bɛsra so kɛkɛ sisi no na wanom topaeɛ no didi no mmiɛnsa anɔpa mmiɛnsa anwummerɛ mmiɛnsa anɔpa mmiɛnsa anwummerɛ na wobɛfrɛ adanse a wobɛdi no ɛbɛboro wadwen ne wonte aseɛ so obi deɛ sasaboro kotodwe te sɛ deɛ na meka no obi kotodwe no eduru baabi a sasaboro na ama na hono obi deɛ yɛ ba neji enso baabi a waduru maame bɔɔlo yi watwam daddy umfie na waduru no yɛ ka sɛ yɛ training 1 minute kura ɛɛden enso sasaboro mo yɛtimi kyikyire obi nan obo nse ne nan timi huna ɛkwa na aba awɔ bɛsɛ ya nipa ne tena kɔtɔ Dawood 360 capsules ɛne ne ointment no enti ode ointment ne bɛsra okotodwe no anɔpa ne anwummerɛ na wanom topae ne bi miɛnsa nɔpa miɛnsa anwummerɛ miɛnsa nɔpa miɛnsa anwummerɛ oyɛ ne saa obo nse kotodwe na eduru baabi a na ahono na emu yɛ wo ya obi wa ne knee cap no kra na ebutu kotodwe no so no ɔnam na ɛgye kokura te sɛ ase yɛde boɔ mienu na etwi so no na emu yɛ ne ya obi deɛ wotia so a na aka ne dwee
wutie nhyira fam bia no Dawood 360 capsules ne ointment no me say wo the ointment ne besra wo kotodwe no baby ye wo ya no na wanom topa ne didi anopa pa aduane bi di na no miensa anopa miensa nwumre pains na woti nyina mu bedwo fom sasabro nti obi kokete so a wontimi nna ne nigu so saa esan se ne nan no mu ye ne ya obi nso de ne nsa eso ne nsa ne sasabro de ne so ne nsa na bati eduru baabi a obon se na bati ne baako ahwen anase ahono oye ne nsa no wontimi mpagya so koto Dawood ointment ne topa ye a ye ka ho asem yi Ghana baabi eton nro bia wo de wokọ pharmacy baabi e be enwa o se me to Dawood ointment ne topa ye o to ointment na se wa beti ana wo nsa no na sasabro no ewo mu a for ointment ne sra so na nom topa ye no me nsa no pa me nsa nwumre wo nsa na ewo mu a na mu aka wodwe ni nyina beju se ya fom ekom so eno ano no Dawood 360 capsules and then the ointment. Doctor number ni bio 0244 886437 0244 886437. Ofra doctor na obeka sakama hospital na opese oba anase edro no baabi awo e na ope bia to a eno nso ye be ma direction kama ye ba insure fam fie ha e na ye papa bi frɛ say bre bi atwam way back 1990s nim no a former agric extension officer also mo kwa afuo bi mu ekoye display koko ho adwuma ne nan kosi amena bi mu e ma ne ka ne sisi papa ne frɛ o say doctor edro na boa me papa ye ka say obi wo a ne nan no baako no ayesa echia o nante a sasabro ni nti ontimi ntia ne nan ne so yie obi nan baako obi timi frɛ yen o say doctor me nam ayesa me nan ne baako wasen baako mintimi ntia so mani nsi fom enti da bia mitia na ayesa me huri koto Dawood 360 capsules ne ointment wa wutie sabre na sasabro ama waposo ne wonan no unhunu de wonye no oto ointment na afasra so na nom topai no miensa nopa miensa nwumre miensa nopa miensa nwumre na wo de ani gie ne serie ene be frɛ ye di wadanse ama ye wa woto asintene twetwem obi de no ne to asitime twetwe na mpanimfo na ATS abre ye papa nom ene ye maame nom obi wa akɔ pension sika mu enhye da nso anase wadi awie enso afei na yare ha no koto Dawood ointment ne topa ye amaken enso wo de besresra oto ase ne ba bia twetwe no fasra so anopa ne anwumre na nom topa ye no miensa anopa miensa anwumre topa ye no enu ase de wote ye no ye de nhoma maako nson traditional enhoma ene ye de aye enti wonom topa ye na eye ntiri ni mu adwuma enti na obi timi frɛ o se doctor kane na me nsa baako timi ye metitiri me nante a me nan no etwe me se yi a me nom topa ye no de ointment ne sra so no doctor emu adwome isi a metimu se me nsa no metimi tenim me nan no metimi tenim bibia timi ye kama enti wo a woto asintene twetwe atwetwe wa mo wanom nuro ni bia ye de wakɔ specialist ahodo ho but enko Dawood 360 capsules ekuafo aduro presenters aduro woni yete bank adwumaden drivers obi oya adwumaden bi e maame no mo ewodwom eton niema obi frɛ adwuma mbeduru fi a aduane kora wontimi nni bi nanum atfo ne honam nyinaa ye ne ya na okɔkɛtɛ so a sɛ bɛyɛ ne nani akata sɛ wɔda na ade akye mesrɛ koto Dawood 360 capsules ya ye ken ene Dawood ointment wo de nku no fasra baabi ye wo ya na topae no no miensa no pa miensa nwumre miensa no pa miensa nwumre obo se pains bi a wote anase numbness titriti na se de onipadua mu ye wo no nyina badwo se ya fom edro no nya na Ghana baabi eton no bia baabi a wotie ye free bia okɔ upper west okɔ northern region baabi a obekɔ bia edro no ye Dawood ointment ene ne topae Kumase Accra Cape Coast eho nyina sehwi we also dwabe so we also bia obenya Dawood ointment ene ne capsules ne biato enti number no me sign the amount na ye wura hospital wo kakra be sign say bre no enya aye be anesa number no ye 0244
0244 88 64 37 0244 88 64 37 Ofra Dr. Dawood ene obekasa Dawood Herbal Hospital ye born mrane say emema nyina say epeja o epeja emano nso se de apahu senior in fact ene adwuma yegusu ye no me ametewa na ye manigye esan say wiase no ye say adwenboni nutrim ahu posini awunyane yes ba say koba say adwenboni bi wo utrimu a ena hu posini ana wo ka posini de ne ho ye mahi o enso posini aban wo hwe ya na wo boye ho ban eti obi a woton aduane na wo de da bia wo se aduane nye wakono wo ni waduane asembe no na wo 360 capsules no yenso oni bi ene ye se aduane wo nye ne yi o enye de Dawood Herbal Hospital bema bia wo tie ye papa no ma 8 years abre yade a aba hampanimfo na free 40 years ewo mu se eka mabuno ne de nanso mpanimfo ne netaye omo pa eye prostrate hawa ebam junso mu hawa ye papa no enya bema bi wo ho sebi ye kase ye rubber ahye ne bema mu ya sha wo catheter daddy enkechi Dawood Herbal Hospital ye gusu anya menam ye so ama bebre na wo ho a ye yi catheter no de hia ne se obenya gidie no atu anama aba ebi ana wo dwonso a ochimo hansa na dwonso na aba obi nso wo adwonso ne de na onya bie na no sa dwonso de na sabi na ne nan ho nyina sei prostrate ni mu abie ana se ekuro na abam obi ti sa dwonso de no okogina ho a obeya na kakra bi na aba otena se ya na dwonso na san de ne bio ko bra Dawood Herbal Hospital ye hospital no okuma se dwoso ye wo krapa edwoso krapa Metro FM abrosan no emu ha na wo Accra Highway ekwan ne ho pe ye ben krapa go filling station o de Accra Highway kwan no bo nse ye billboard ni su ya brosa tenten Metro FM abrosan ni mu me sha obra o prostrate no edru ba bi a doctor say ye be o surgery na emu suro twere ne se ye nidua na ba mfa haban ensa yade abibidro krogen ne ye de ye adwuma me kai say week we mu a Tuesday twa mu yenua be ma bi a oba holidays ofri UK na baaye na oba ya me treat ni prostrate na no Tuesday ya na obekra doctor say nyame adom isi ado no antime dwonso kama na okoba kwa okono nyame adom obeba Easter na oba wode woni e wa brochira ne namfo no mu a ewo sa haw no odo mu nyina beba me ya hwe omo enti so prostrate no e hawa ba mu a enkechi enkase ya hye me raba enti no ano no obi wa ya hye ne catheter okonipa mu kra na ofere Dawood Herbal Hospital say yade ya enye obi pese obeyare na emom yade ni nya ba na aba enti tuanamo na bra obedra so ye ho a ya hye raba nyame nam ye so ye do abibidro ene be treat you ni ye catheter no wa obedwonso kama obe feel free obedwonso sebi apro taduam ama bibia ye kama because akwa bi ka say mi wo say post ni bi kwache abrantie bi na ye gu ne handcuff wo nachi na o ka che aban say aban pa che obegu nsuo na aban yi ne abrantie ne pen drive ogu nsuo ni wie ya na aban di say aban na opa sa na te oju nsuo wi a on proteduam camp prum mami ya prum ya prum oh eti be ma de enye yade pa oju nsuo wi na prum a eye kama pa ba ni nyina mu yade aba sade me di kan ye no enye obi pese obeyare enkechi tuanamo na bra oba Dawood Herbal Hospital bibia be kama ebia na stroke enyodwe yade ye treat bebre na obi wa ne fa adwoto stroke ama obi sebi nano achia ama obi kasa opese o ka asem te se opese obi na no enso ase o ka wonte ka kire manimu aye ni dududu oba Dawood Herbal Hospital a ye nya de wotu aduro so ebrete wa bi mu se kasa no na ema obekasa ne fa na mu hunu se awu na ye ntini no e na moja ntimi mfam wo de ne ba ne ye nya de ne to stroke aduro no so a ye brete wa bi mu wo nso no aba a obenante kama ne nsa na wo ntimi mfa nso ade mu no o de besom afidwa ase asante afidwa ase he ya ye nua be ma SDA asafo de ne baaye a nyame nam doctor so a wo treat no ene ye nua no nam a wo ye na dwuma enti ba bia wo hwe ya na wutie nhire fam bia no e stroke atu anamon bra oba awo ho ayeden ama me se ema ne se apa ho sebi oba kwa aware a
the next thing na bɛrima na ebusua hwɛ akyiri ɛyɛ awoɔ menua ɔbaa wa ɛsa dɔɔso ɛniyareɛ nkoa na ɛnka nti deɛ aka biara no wode ɛfrɛ doctor ɛwɔ ahoma yi so hospital no wɔ Kumasi dwo so yɛwɔ Krapa Metro FM hɔ a number no yɛ 0244 88 64 37 0244 88 64 37 and 0201 68 17 70 okay another 17 0201 68 17 MTN no na 0244 88 64 37 support WhatsApp it is here nyame nhira ye ti nyame adoma ebrepam ye besan so ehia yes that say Dr. Dawood na so ye ana ekọ ye nua Shadrack na daruma na ode ye FM enure de papa no obi na wote haban ase eti nubinase eti dua hini enso so ase yeda na ase ebra so sabre de wiase mu nsem ede ebremo maame baako bibia ba be hye ne baabi ne baa mu na osu a wode nam fie ha saa no eme ahomete enwumre ye ne maame no eba abedi enkomo ye nua ba ma baako nso ha no no nso nasem no eno nso so ejita ukura yeba Right Reverend Oscar Pisanamua, Anglican Bishop, Greek Macedas, and they were Sunshire and then share at the Bremen. A fiasum, and said, a figure upon a year, Mishra, FM, a year, Jumedia, at the Bois, only be no more white show in Yaka, Titru, Inshira, Abudu, said the person here say, Yentu. Ya bodo muso ni dachi ben sabekan afisi so ebenaso onwa chiro mo yekeke no bi hia sika bi hia biane bi hia ntare hia ntoma na de nti se wo bibia obetim da ko bo mo na ebesese wo betu ana mo na wakai se wo mo a wo sa ho chiro ni sa no nko mo to bia no because the situation in the yeah brother Samia say but to mumu bibia you know na apem and yesu so can say you know ya say abusia ma mo akwaba yeah da ma say insurance 104.5 ka say we no people ho mo a wo mo beko ya trase isana abujafo nyina trase so for santo ha sana nana se da afiasie mo ko we no o yare mo ko sra no no man bibidi ni ade yo ma bi asa brother be pa na eti se wo sat bi o mo e bebo a o mo yema nkuma no mo yema o mo wa ho hwe mo ya na mo yema o se ye bia no se bibi ha ma me ya ebehu se yade ensusu na e ha na ebehu se sunsun a eno nso so yebeti e de afremu a mo hono mo e ya asemu bia ne hawo na ene se ewi asiro bia ne hawo nti se wunya hawo bia na ba bia wo de kono eno ene ya na ebe kire se wo ho beto wa na asa wo ho nto Divine Love Power Ministry also for down your friend Bishop Dr. Samson Manu on the leader no answer the cover by na se amanie bi ana wonam mu osun bi na wonam mu akwantusem woktare ana awai edambo na eba kwata stroke ayaresa ana se opese woni no nyina kwatena se animu ni animu woni ewunie ene friend consultation woni no hia na do nsem nyina twedanim na wakosunsum na wahwe niema ekoso na wayiwu ede afri mu nam Jesus din mu wotena se ewu Kumasi kodie
kwasiada bia ana dwoada ana benada manso du bia fo so mutia yie mo de no ye wukuada yawada efiada ana otenase obetima frɛ nyamedi for 0243 455 143 0243 455 143 na one no akasa wiase mu yade ya obi wo ha sabre yakasa nyina ne kotodwom ye ne ya ye twe na wi no tedwe sasabro ukotodwom oto ase usisi unsa ayetitiriti obi a kopedro abaso a yaje atum ye friend cancer mixture CID to the twato the CID cancer CID seed can CID cancer mixture na obachechere yare na hawo ni nyina kotodwomu agogwo sasabro hawo ohunam otutuwo na wo cream na hwe no wachechere no wagya na to amana donkodonkodonkodo ama ho ato cancer mixture na eno na ohia trust in Jehovah clinic na dia ba omo otakwa na wode bia begu pharmacy bia wo kumase ne bia wo bia ben wo pharmacy herbal shops chemical shops ana se opese wo de papa yi edi nkoma a kumase ya no eye 0596 832 796 0596 832 796 na one no akasa tonsu market wo ma ginya sequence wo ben tio Davides Deco no ana afei mo am wotakwa muso mu de ne 0244 871 862 0244 871 862 na mo ne no etumi atwetwe nkommo cancer mixture na to kotodwom na edwedwo wo yogogogogogogro apomode na mansan ka bi eno ene aduro no a abadwaso no yankodi nkommo kakra na yemra eno ma joy Jafa ukasa kitwa se ya Jafa Akwasi na ho ye Pacho nyankopon adumo unimi ho Pacho ewa ye ya mitie mu program no itatie pa ho Pacho ane udi ni say Pacho ya frame efia frempoma Pacho ane na hwemani mu e te hwemani Nta meno na kata to asuta na wakata wani. Many. Tuntimi hwemanim. Yes, many yemi me ne kasisa. Sa, ti so kata wani si ya na wakasa. Okay. Eno wanya mfie sei. Pacho me wa 46. Wait, are you sure? Ujidi. Pacho ane. Den onya mfie adu 9 sia. Afibem ne wo. Pacho 79. Nso de ampo 79 so de du na siampa wana afa bia na se ampampa Pacho we de ampa menyini bato me weighing card bu weighing card se da na hu se ye 79 month babe July 25th July ntimi cheo kakra bi se me ye June na also ye July ti busumi bi na dantamu cheo busumi ena eso wanyini bebre sa no adai Pacho wa ha bi o be fie na me se me da me na me da gem sa o yo na ofri kuru be so ne bai Pacho me kuru mpa de agogoso na meti kumase kokwa bi mbo fodu ayo na hawo yen hyase sei na afi yenti wasema de bai afa Akwasi Pacho ma asem tiawa maba wa bi na me no mo ti efiem je so mo yo ma adwen so mo ha me ya mo ba ye no me fie wurafo no mo ba ye me na madua boode mo ba ye boode me mo sam sika bia o enti me ni mo ekwan kro mo fa aso a di kwesi se me mani ba me ho so no me hu na ye di moto di machi gridi ye di fon so me ya be se se me se me no ka so ba ka se ye me da ya so japa na me de mani enti me enti mani se blue paint yes blue paint
Kesen ko antwe sika akura nse me so se free na ekure boode me ya ma adwe se me isi obi obetwetwam sika a na ka me nim de yakwaso kura o ti me hu emlante na ti moto so no na me hu se wa se ame mapa mo boode no na me se na wo boode nya wo dia na wo dia oba ye asase obi na de na asase ama me enti mo de akura na de mo nim fa adenti na ode me ko blue paint se ye fa phone teteme ya se me ntimi nto ama de me namane de soso mani a me hu dwa me a me gime ho anye ma akwa doctor akwa mpai ba very lucky ya me ncha de ne de me koma obi so still because ya head up na ya so jasara ma na mani se de omdi abatum wo matimi akwa office phone na ma ayi ama moto no wo mo hiya me ya di se mani ya di asedi pa wo mo to na apeti me ha ahasenu na omo de moto ni hia no man den se ebia you know wo mo na yesa adwuma no etimi di me na si se ebia me be nhira ha yi me di me na si ano a ye di me chi sa na se wo ma fix moto no ama phone ama you know moto no na ya process ya say you said ya di gumani ma na se mani ma ya tum ti bibi wo ya pu be ho na to mani no ya my complain sa me nyo agefo me ntimento ti wa fa kwesi me sra wa kwa ya me kura me kwata me kuro no mo kenkan mu asam kira me wo so wa se makoko ne ba ma fefe ne ba ku no wa boa en wa se magi ne ku no wa boa en turo wa se sa se me tototo fe na me de da ankura na me fefe nkura ni nyina aturo sa me kwata me kuro fefe nkura se wa se me fefe mo fra se wa no so ma ya no so wo kwa je so twa nturo me pa cho na do se wo mo me pa cho na yampa wa boa onye bi da yampa le nyankopɔ wa ye ba ku bi no mo chewa na Debi. Wa bua kura preko a wasase ma fefe ono akasa ne ba ade na kun. We nyina efe. Ama mlanti ani abre me so saa me meda no santan ya ba ba gina me so. Ya de fun yi be ha me saa wa phone no mo de phone ye den. Blue paint. Wa mo ya no e de ani blue paint. Sofo yi na nsa hia ase. Mo bi adi wa. Na company na so. Company na so. Ye kuro assembly man. Wa ba ye no wa kwapele adwuma ba emlante ye adwuma ye me say thank you me de nyankopon ase na se de wa fa de o me ya batum no asaji pa ne ye progu mani mu sa nturo kwatwa wa se me ma fefe ne ba ekunu wa boa so ho ti se me ku bia mpa cho me srem a gi se me kwatere wurum ekura pa ni pa bia ntewo na me kodo a ne me dua buro ne ba na ja kama maka ho visa matre bia makwatere mi kulo mi kwa hohoro twa ba nchense na ejemenya kakra di emlante ya ntenta assembly ma kwaji sa group 24 company ne bia ba ho ni yedi machine yedi asedi progu mani ma okwa asase me bo ahyawo wa ba be siete me de me be yakoma machine ene yedi phone ne edi me ba ne magura me ma bada no nana me ma da na mlante ne yam rough ahyawo ye di be wuwom wa anya fe o ka obi beka so abodam so ya ade evre o me di wo diem wo me di no me be no say rubber bullet wa phone no so no ma settle so akoye no list no akoye o se me bo ahya wo Ghana enti yemfa me ba ne ma machine eno me de me ba na akoma machine phone sa no ene ye di phone ni di me be ma agora ma abra ehu me papa mo ma me ya pamo wo de lesi akwa wo se meku ba me so menku ba wo boa o mo de phone no ekwan be so no mfa so di phone no be fefa walele nku anu mo ye ne den o mo ye kwan be so ya na o mo ada ho ba na mu ana se o mo kuntun ho ana obutuo ana oda wonchem se no mo ye no Akwasi Boafo ne se ade na wo mo aye no de wo mo je list na mo de kwa abrochire ti se de blue paint wo mo ye no DNA no anti blueprint na wo kan no blue paint no me patcho anti enu bi na mukuru of boys na kwaje ho list na me wo kuma sekula nya oba bi ni kunu bo de ne wo kokumi ato akora no enti
phone no mo ye ne say no mo de ba wo ba anum enna mpese me hu no mete ho na se o so phone se ya na me hu dwamea na wo ba anum de na ye mo e de no mo de phone be hye wase eno na wo se wo mo de nu ase no ye pese you or the list ni nyina ko nti ni nyina keka abo ni nyina wo mu no wo se memete Ghana meme bo ahya wo enti wo de meme ba na koma machine enti no phone no adie bi wo so te se apraba no rubber bullet wo di bo game say ya na wo mo de ko secret say de wo nam no sa me ti bi wo say ya de na bibi ni so hu say yetime de fu ko di obi be ma goro menim enti o mo de na musa na ya na wase no say na ye wo e ba sa na wo ti se bibi nam wase no wo ti ene mo say te say de ye ka banku ana say ye di bibi bogres you know na na mo ba anum o de phone ko na kushima no de nsa nyina aka ho no bisi case ne hu case ndi ehu pa wa fa phone na o sa say wo bo game no asa apraba me say emrantie no ye ho no mo ye worofo mbe kuma say esa me ko akurase na ma dwane akwatere akurase be ko ano susu bobo enti wo mo apraba na ye ne say wo mo asa wo mo ye no mo hihye sorry na mo ba ni na me ba ni e di no me to e di no me ba ni o tunya aka ho tani auto bi ti se no me de aduro bi wo ho so wo de ohoro wase a na ehwa ya ketu akakra na mabobo ayibi na me de atwo ko na kyesa aka bo me sei nti wo de bibi akwhye wase me de bi wo to ze bibi hye ho pa atwo o boa ampa ewei ehye ho ampa ehye ho wei ehye ho wei ma me yin chira wei na ye bi yo ba no kire no de na wuye no awusia ene fiada ene holiday ene fiada next time holiday don't talk about that to me baby ko Facebook insha 104.5 FM Facebook insha 104.5 ye ni aba na ade na atoro no ene ma ode ahye da se no otatie ni o enti oba be obeyi ni sisi ya me ahwe ade kro bete me hu ade kro poti ya ode ahye obo mu ade ahye won se hu ayesai se hu ayebasa na se ayefi ehye won me pa cho ya na tu tini beguma enye ba so che se wusi so de ala se mu aya tro te se yinus enti ya na fi I said there na aya po ebi usi a wote sei usi a na yet said yet said can you na de suspense you said there usia na united suspense we dey no musa long stop baby kwada na wo mo rem me kwada na ye rem ade so aya board ye wo so se makokun ba asementi ase kura ti se no omu enu osa na se ne o ya wo fili famu kan kre ba sa wo fili se de be ma na wo ye bibi no boa ofade bi so eye mawre ho da tonti de bia yo pa nti ji se me kura de me da na me de me de mensa asa bua so sa oron sa kata so to kro no no sa to da o shepant be sha emiem ti ya me sha anda we na ma shenika o sha de ne miem be sha pant no ada o sha trumu ntunu bia na o sha ma ya ne de ne bi no de fa trumu no so sha pant pa on sa na bedroom ade ne say eti yesa na ma hwa me hu ye na ma ja pant he enti me sha anda na ma shenika o sha ya na drum na ebesa no mu numu yesa na ho mete enti se ekanika ne ye dia na de me de ade na adwo so eside say na ma mo ade re say se me yifuro de akasa me makoma nate wo mu numu sa na makoma nate ba catch us enye me nku ne ba wo boa ka no ma fare say ya agro na di mani sa na wo kunu pa cho de bia aden ekunu mene na ejaya aden na ni jaye aden ye ja kransa na eba uja ware mfie zeni be mfie ko be mfie be numuni o fro onya bi edi pa cho de bi aden yale ba ye me na se wase won de to kro nda so da ho
said that all. So we are don't sako to grunda ho. And I be to grunda da wona. So yes no stay there bi wo. Me hu dwa me ya me ti. O ma mo kuntu ho aye obi da. There bi o. To be omudu kuntu no mo to om di note. Kwa be no mfa so om di note no. O mo ne mo fu mo na mrantie no. Ye hihye no mo fese. Sha se wo wotina wo mo hihye rob rubber bullet. Ye di me mo say tim de pa na nipa da say tim wo se wo ba tokuro ni. Ye tim de konete. Wo ba be se tim de yonko ba akoma machine se be bo ahyawo. Be sumi ti we be mo ahyawo. Wo kwa wo se be kum wo ba. Bo okwa yo kasam oh papa bi aye bo de entime sra wa pamoma me no. Wa kwotwe faale tentrin me ya kuronfo me sikwa so wona ya ko ario ya di moto ya di ba chisa se ne se ya di asagi pete manim sa ne manim ayetum yo abra ko pa ti da bia wo bonto magoshe ho pa choane na obu nsan so ayende se kura de etwa omo yes ade no be ko be 4 months ni me movement sada saade no ka ho ana se wo na wotwa bra ofa na se ya na etwa be bosume na ni de me hu moje ni bi o ma pa choane o ma esen Pacho me ya miensa. Ma na me ma sen. Pacho me mienu no ba ba ko. Ti o mo wen. Asamle ba asamle o ma ko mama asi o. Ada o mususa. O mo nyinyi na mo nyina wo school. Kete kura ma wo foforo na. Na me nyu no de me ko ye na. As de ya so me mo a me je me ho anye. Me ko doctor me yese. Sela. O kwabrane me ma da no ma bobo ade santan ade ya yesi mako ma ba se mako what that should die ana se bia wo ho a o ma ba so physical se bia o mo be so o no da ana hu se ya na tra bia o mo do mbe ma nso bambi pacho debi o mo fo mbe mamba pacho debi funa pacho ane no o ba mu no tu nyina ane meto o mu nu meto no mu nu me be ni musa mu bia ni ha o tede aye mawreho ya mawreho yesa me hu se dwa me sa ti se de bedege se me ntimi enkogina ba bia me to ade bi ewie ba na hu nam sa anye se ewie na anye se sa ani mani nyina se ya wo de asedi eto epeti mani ma se be ya mani no ebetutu ya to ade na keka mani ya na fu na mo de fure mani afedi ya fu na nso di o ma fese phone na ma motor ya ni asedi no puru benim sa de ma yamade edin wase mi de edin wa me ebe de no bi atimi connect mobile phone dia connect ma oba oba ana wale link wen na ti se mi kura mi phone yi mi asu na wa de no susu ye wo sa na enum krrrr pacho wo mo minimum mlate wo mo mpa adana me kura mi phone yi wonte mi kura phone wote krrrr se mi ano mlate no mo kura de ye me wrofo pa na me here de twi mani se de ma o mo de ye wrofo se se o kwa no ma pa ashawo wa bo ashawo da me pacho de bia no kura na ye bebufu wa hwe me ye bia me de to wo share da wa be o se e bia ni kuro pa me ade bi me chia ne kuna no asase de wa chia bla bla cha le wa yesu me se wa hwe wa o de yonko ba ko mama shi se me bo adwaman eye ma e fel kura me ko me kuro ma me kwatira so de ma yampa mu mfra so de mo yampa mu mfri me kuro ma ba betre na me ye korofo me ne ya woro be se de na mo me so mentesa wa me ye di mani sa tete me sa me honi me yo ba se yi se me kwasra sra ah ti se o pese de ne yenye o fa kwase be sra wa de ma kwa ho doctor ma kwa mpa ebo se me nim de me yam sra ma we de mo freti efo na mo wa me kakra wa ye mo de ajo me sra ma de na ope me pa cho we gi se me ko tere kura se pa na me ko do na we de enti de na ope ye ntote kama me sra ma me ko hye wonti ye nyankopon be kana ko ma bia mpa cho na ma boa me kakra wo de na ope pa cho sika fema me sra mo sika we say na betim de akọ kura
oh pacho de nyanko po be kana kuma biya na se de ye pro asaji gumanum be kwatra assembly man so se na abaya ba no so akwaji sa akompene ne bi abekuro num eti mentimenti na kwa no me sister ye choba mentimenti no ani motela pru ya fese fu na ma moto wo mo asaji ne gumanim sa ya ma me obi si me bisa se wade no ne ba na tua ho omo ye sa na tia na me pacho ye tua ho ndi tua ho me pacho an enti pacho debe omo ya omo de kano me se ebi wula fopura o ya mo se o mo aya da ye me asa omo ti den kan wa mo se o mo ba twetwe na ade na te omo ti bi ka to mbe twetwe ama na te ade ke o mo wa ye de bia gasre na ade ba che gasre na mo he ma ho mete gasre ne sase o mo se o mo sil pasa o mo se bia ade ba che ma wu o ma gasre no a na me se be kwaso ma ya gasre me tu me nku wo bi ba mo se ba ku wo bi ba mo he da a twere eni ma bone be na afa me ho ade wa ho obi se ohia ba ma sa no bi ka obi se ohu se wo o situation na wo ha na wo msisi ya na ohia ba ma obi se unya ba ma bi ma no ehwewa sa ni mani nyina obaye okay oji ufa uzumzen ka nyime ya mepebia ma afa kwase me pacho a man fanya agura mani abrepa eye fisika wa nya wo ha no ye pa no ho ayare sama wo doctor bi ana mene na chati osi wo hia ba ma bi chew na ohwewo a saa de ni nyina beko umfeli bio so obi ede ne ba ma na ati mobile phone be hye hono krr ni nyina wonte beba tu bembe bi chi no po kuntunu ho saa o ma obaako hot one wasi di nyina bete o ti saa pe no bio ayi na wote no utom zai focus in pacho mo boa doctor na ka asem ne kire na me ne chati doctor na ka wo ha no wasi wa face degree doctor oboa entu hia be ma de bia ompe pacho enyumre mi kase me ma okuna ompe o waro na fo ne natana obi no mo kura chati e ma baako ozikwasi metima boa no se ohia be ma se onya be ma one ne te na be ma ne ne di nkomo kasa da bia de no aduane me ko adwuma ba ye nko hamra o ti sa de we nyina ebejai omo so ma hu bi wasabi no ya no ye ni enko afa kwasi mpasho oboa we kuna nyankopon na ye aradoma adura mi supra ko na gilia memoto ma kwa doctor akwa se me kwa doctor na aduro ne nka ho a minti benko me kwa so na aduro ne nka ho a minti benko se ba ya o se mani makata aje se kamedi aduro ne bi fifa mani se ya asa ese mani ne ya me ya te se de yadi eja srama na aso me ho nyina me hu dwa me ya te se de me daje mu no tu hia be ma jema be ma ompe pacho debi na se wo ba wo so be pe wo ha no anu yie na yeso ye trans din ye hwe din ni se de wo tie no aye hu ni se unya be ma ebebo mami okra de minua you see nya be mama wa obey okay me pacho amfanya be ma like korana se me da me ti wona me da danger pa me kura me ni maka drum ma anye kura edro be ya edro na anu na so anu kakra ma me fi se ma ko doctor waje edro bi a odi hye wase ye fan he wa o de hohoro udwale na de ahohoro ho na eho na aye ketwa kakra no ma sa adifo na bidnum me dwale ye gina me so me koda ye gina me so me ko baabi so a ye gina me so de baabia ko toilet scrub omu gina ho no omu hwe na se won so mbednum me se kese asam no me ntimi hu ade kura hia ni pasa no me ko toilet no na ye gina so se ya be gina ho sa long stop ti krekre ni nyina so ko toilet nyina wote se omu di num pa cho se wo wure wa ade na atena water process no so dia na no de na stop o na no so na ani ni etire no so ye adwuma wo sole ya pe o na stay bi ya bam
ebi shoot na ebi fra wani ebi bu na ni enu back in front sa ti senye nyame na chira me pra na me de ade no dako unyenwu omo omi omete prrr kamo mabio ana uzuzai komo mabio ya shep emaya ne panty ni bi eno de eno ba biam sa ntino ese twaw ne famu sa ntimo so omo de ade ne hye enko maame unya sa onse no ya homa nti famu sa no a wode ya enko wo de ya chinchire ntwan bia na wo hye sesumie ne bia sumie nura ho afamesha pant pakura ne emia ayinti yesa wo mu numu an ye efa ne fast omo ya na patra tum yesa de ombenya no munya ne ntem awre ho semo ayema awre ho pa na ne muda ho ediu muda ho mo read na mo hwese de ade ne tie no ye nyama ya na tie se pe minti bi da tie de mobile phone kura ne obada je wo no wa be break record wo fia mobile phone itimi sete na obi miemia so na oba mu ho no mo ye grrr ne de fa to ne de fa wadim tu sha jeans oti osisi e jeans ne sha wa na se de afi de bra so obebie ne jeans no na mo hwa de ne sha wo no ade na sha wo na ebebie so ko Facebook insha 104.5 ipesa me hwa ade pote se mu etra na se hwe mu hwa ade na wo kana abam na abam la lasi me na me hwe se wo wo ana se no kura na wo ka no eya no kura pa eya de na ade ahya wo sumie nu ho ana se ntomago pepa show eye kente duku ye bo mi ye wo kente die wo etia no ana ya na mabobo ne wo bobo ne den sei te se de na me de adwo so nche sei tu de wo de ahya de nanimu ana se wo de ahya soro no me de abia enche sei ti akwahya tokro na no nti ya sa na ade ne mo maka bo mu sei ade ahi wo ba mu sa na nto ade na che ntomago no aka ntomago na kwahya mfimfi kwahya mo sei abusu afi no obeyi amayo sorry jina mami ade odo sorry mami hwe ko jina ni mo na mami hwe se de otie jina ha me pa cho wuli wo se wuli na wo okay me be se hwe mami no se de otie my 360 me hwe se de otie da bi da no ho ta mami hwe se de otie se wo to kakra o ko anim ho no ko no ho ho na camera no be nya oye na se mami ho fe pa o ye we na papa bi so pa wo so mpere no hwe da ho bio da ho kakra da ho ebusia mo bra Facebook na behwa de ye maami a ye kana asemi se me be man ti kwa be so de wo ye sesi a ne kire sei na mpacho munyi we no firi mbra se kakra mame na ne camera no ye nya ni bra ne sei bra se kakra bi eye ekwan be so na afa so a wo ye wo yi no me pacho ko Facebook ye me pese me hu kwan afa so ade na hye ho ade na hye ho no ye pese ye hwe se de tie na ye enti wo ye ne se wo de me mpagya atade na nsa wo de nsa ye ne san be no apagya de hye ho na nasema mi kabishiro ndi abia na madia miane se na akabo mse ti yesa na ti say de o yesa de wo botam na de pad hye ho na so wo de ta so say dia wo mbenum ama na sa akoma na be kwasoro ombenum dodo ti yesa me de bianche yesa na de bia beto akiri ho ti yesa ya ya me de mesre na aka ta se na de na koshim na me ba ne mom na aka bo me se wo mu no mu de ne enso na eye kakra wo de shakra omutimi num ai na
stop name say a free what dear bra indexa tisa na akumalete asem case no enyam korade ne bi dabi we nyen korade ne bi wa ba se akwa wo de yanko e ba akoma machine wo se me ti wo memo me mpaso obi benya me se ne wa ama wa de ne kora hono sa hono ahono ade na aduro na ya ma me de ehoholo masene ti ya na ye kire se emu ekwan na bedem kwa bedem emu abie pa nana ba sho mo fani agro so far that ko heba me hwe bi ampa so far that mo ko heba me hwe say me pete mu say bi ampa nana ba sho emu da nana mesra mo pa we de nana de bi kesa me wuya ena ye wo mo hiteke ye dogru wa di da wo kokumena ene say list no mo je a no ma post wa abrochiro we enye ga na ha na mo ye no abrochire ti we me na hoi ya go pona ne ho nana apo I pafu ana I fia na pafu ekwa wo mu num saare ti ama ekwa de mo sei eti se bidwale no de ade na so udware wi a na se wo ba wonam sa wo hu se kwan de dem sa na hu ana oh mamiensa wo to wo hu se tokuru ai hu ana ai hu binti me enyi ade ne kura firi wo dwale no o ni ye di chire mu saanti so dwale wie na mo na wo mu enu mu sa no na wo hu metia na asi enya baba so bi na ya debi nana onya godno debi ho yo hene debi ho nkeka o pacho debi okay nana ye bi bebem ye dua ba no percent card no still na manfo so nko mpagya bibia nana ade pagya na ha ade pagya ne opagya akwasi ene ye hunu amani o na pagya ye opagya se na holiday ene holiday ene holiday yetimi se bibia ti emuda ho nana ajo ni ye adwuma pacho ye adwuma pa dada Mudam dada. Mami. O kana ja wo manana. We see kwara so No mu chinim. Ya de num. Ya de ase di se le je. Se wo ma menti ase. Me na ade na mo ha me no. Ha me. Eti se menya abobo so se pra no pacho. Mo ka je me see kwa so ene de mi ombe numu de asenyi na se di ese ni wu mame ene ya waba de kokko de ombe num papa o mame nana eti concert na ya na se de na akeka nana obi a hit awura hu sem say wo se concert ye di phone ene ma wi de wo bi ase ono ne de tsa na tie na si nana ampo me pacho be say asem ya me kana say amani pa baba we pa de matum no nya asem ketu nya asem ketu ko tra so de ma ya mpa mo mfra so de mo sa wo mbe ha me sa me so mentesa wa kasa na ya wo kunu we o so na ja na me na ja ya o so be mfi num kra ni na woni ne ja ya no wo fa be ma pacho de bi o fa vie num no ni bi da wo fa be ma da o fa bi da pacho de bi no bi nka so opem na wo se me pa me hu dwa me ya na me be ya de wo de me ba na koma machine obebesi eti me no yonko ba koma machine ta ye no me se pro ya wo se mo Akwasi ene de ya ba kwa yi o ma me sa na body ba se ho na pre de be mame mame asma o kike buda o eti asma aka na enokure nana ya nukuro adie bi abaga na no adie ba na abaga na buru print yo sadie ba je wo mo no ye wo mo miyenu o se ba akoro wo ye se di ye ni na we no de ya wo mo ya da je list na wo mo de kwa abrochi
Obri ko abrocha we no abrochire for ye be from o me scammers. Eno am ya de phone no scam me. O se do o ye list no o man check wa de na hu phone wa de ne kese amfa phone size na ama. Ana do de banese so. Ntinsu egu. Na ayesa na to say o mo twi me ho keep me ho space no. Me see ade de say ya. Mo se na ase mo ayatoro. Hey. What the mimi bana come machine. Na de ya Ti wo mo anim fu mu no. No ase ye de head na ye de nu ma me ma da no na ye re me. Ebo Akwasi. Wo so bi address abadam fa no do so. Omo damu. Donya fe pa se ye se anim ade ameyo. Omo damu. Na omo damu. O yari o. Why ale nesa wa ne how no nta ne ya how ne ya de. E bia no wo pe kunu me de me hunu no. Me sinka mo obi ahwe na nadwi pa de be chena nka se betina. Ape o ti o mpe no. Na mesre mo pa we se do bunyi mi free mesre tie fo mo be na me kwatere kurase o. Ma tra bia we se bi ada na won tra tie se nka wo ne be mantena na ye hwe de besi. Me de gem try bi. Se de ne se o no obi. What try no bi da. So ne be mantena. Be ma de me hu dwa me ya na me be enu mo atumu ntokuro se ho. Ma de be ko fa be ma ye. Dey. Mame. Ite se aye na wote. De ba betra ka yeti o. Do ne be bia woda. Be pa cho de bi te ka yeti ya wa. Na ene ho de on be chiwa wi o. Na me mo. Ba sini be chiwa wi o. Na ya na o shagins. Nyame abo am say eduro na me yusuru. Eti se o mo ha me saa no a. Me ni ma eduro no yesi firi Nigeria emamu na so ano kakra. Pa ready abekwa yi. Eti wo mo be funfun on Nigeria boys or kase bia wo mbi. Me dan na ya be fumu say obi a te sata fra koto akoko buo no. Obi e so ne bi. San to me ya na akoma no kwa so sa me de eduro no bi gu manum sa. Na me de bi di wade ade so ye ni wo. Na me wo nku de tie sa na. That's o my study. Le mom no na motofo no. Edio. It is a na on your and then back to me take yeti. Kajeti anti be fast me korma ko yiwa dra abeko. And I'm back on it. What do you pepper? And I home baba. I hear the whole country. Hey, ya na comedy wo ho. Wo Muhammad say ya na me. Ya na comedy. Ene wadidi. Na na mpa macha no pal me to do ko na. Na awia na. Me nya ni di bi. Na be didi. Na free. Jise usika ka ho yese. Bacho be 30 cedis yamba yi no. 30 cedis. Obi se me ma 600 cedis. Yakopon shira. Yes me ma 6 million. Yakopon shira no. Ndana se urade. Ani e oji a hwe. Yes me ma 600. Dr. Mensa. Ni nia baby wo UK. The friend no. Awo pa aguraka. Na fa no kwa nwumre. Na numre wa nema no waja no ho. Na we nema no nema be no. Keti a nema be no. Me pa cho me nema me yusu me ntoma ne. Iti ma no kwa fa ochira no. Ana de a obobo hye wono so yesai. Ana de e miensa. Nti wonim. Udu wa wo so kwa agura Dr. Mensa wo so kwa agura. Udu wa pa so be kwa na ye bo de wo kala no kwa ba metua. Wo so be kwa na ho. Ye ku. Na so me yo ho adona. Ye ku. Oh, nipa mo bo. Na busu afọ we. Ma me hwe se bia ti. Ye mpa kakra ma no on fanye niema bi. Me hu se kom ka ho. Ni aba. Kom ka ho na wo hia nipa wo nchen. Ti se ko won so niema ni bi. Pa wo pa. Na me to ade wo ka ho ti. Me so niema na omo sofo no sa. Me tire mo dwamia. Omo so niema no kro omo timba edifo no be fa ade ni mana. Me si wa se de akoka wa se meku ne benti wo ma so he na tete me. Omo so a me tire mo dwamia na ya de miagu mani ya de miagu me tire bibi. Na wase ho no so e. Wase ho no so e.
just me cry minimum or by setting in the young back on my machine so boy as some cry just a bro my agreement so by me to be who could what would be because you pay me patcho there be only member said it tonight was you just say what sama brana or no there be me say when the bear must send it tonight was you bear man me the can back it's one on me and you may just abanantepa really compare baby tray it's I buy any people by now 4 years as I know OP ama me mammy who said many bearmen them saying free it's was our human was I may be man say or buy no or say Akrano or by the number Masino de Akranico school see a moon and sunny obinso as I will mean and 2 years I'll buy a member saying na a Mario oh member me oh boy oh I'm poor oh boy member me the police Mahama Ben be Mahama don't go. Hey, where be a meal? But no one said, "O come baba pa." Tabi, I want to marry, sir. And no, we said, "Any bono uncle dear." And a kid, na Miss Roma, Mamma Katie, what I? Ah, baby, I'm a dano. I want you. When you say, will be now by foul. No, Obia, you were prepared. I can't young woman. Yeah, and then I'm baby, no. Not a fool, me a good I feel what I miss it. Phone. I'm a motto, and I just I said you look for program name. One woman and really a Pajako, you never make catch us. Yeah, what do I want? Pajako, boom, and the many say. Yamwan Kakra, Ebia, Misso, who are Kakra episode support you near Kitubia na yanka mumni emfa na metena fidie aso na yemfa ma no oso pese okonu kurum kotena ho okobo ne bra na me gise me kotena ekura pa o kakra bia fato so ma na yemfa mo ano 0244 015677 0244 015677 kakra bia ensa ketua bia ensa 0244 015677 0244 015677 Miami din na beba so kasi Boafo kakra bia na yemfa nka de ni abai dia beno na ya na waka che busuafo se yare se na hawo afampa choani o no mo se den ya o ye de o mo akura de sika ba ma ye de me ko hospital so sela o ko hospital doctor se de na wo wase wo se ka mi tiri mu dua mi e de me ni ye nu mi ba mu ay ye de me say doctor se de na hawa se ho no o me ye test o mo se malaria ne typhoid na kese enam ho baby yakora onyi de doctor ne kan ni na malaria be na aye wo ni na wase ho no so se de na wo ho me ba le nyina kabo mu say wanye proper ayibia so bi discuss na ko e pacho be tete million de mo na million ampo ampo fa we binya kama tam no pa na ko baby am ko hospital pa ni ya sheda diagnose pa hwe ho no kr na mo de no mahwe to kru no se de ayo esofu Akwasi na me ba esofu kasa me pa chawa meisu ka uja kakra o so na kwabo o ye no kwabo ana mayi ni nyina ti aye kwabo pa chani eje kakra pampamu ho ne ta ho no ana umpe no ese de mayi ni nyina egu oyi egu na Muhammad am say eye mahinti mema so afu age so mo dwedwe ya sabe na me say abufu sama amrante no mo ha me pa me de nyango po ze ba be say do yanko e ba ko mama shi na mo say me ro ya di be wo a shawo ya di be wo dem se be ma so afu a de makaso yomo
just a moderator. I am moderator. More if you could see. Hey, any food pa, Bible some say. I feel Any answer good too. Na it's a kufu. We should want to know for when you kufu on. Jaman's on the And I have a minya kwana kwa. Jaman's on the car. See, who only baby affair, so we bravo, what that move. Nana Maminja kwana kwa. Tear for Monfan China, and ya big jack. You're not so chay. Yammy had my free chair, over Bam Lantern, and the AB. What would they add? A coachna, one young word, or dear bra. And now bar, you be a bussa, and son I will be BIA. We bought a boss and I'm percent by me shebring. Ning our bar, you be a young juma. What will bar? Let's say we do this capotons and the bar. Do be yato so cacrabi, our young so. No mum diabo, nay, I dare them no come once some. What be how war? Minyai. What be how war? What chira when you know do dear bra. If I was sick as some account to our rest of my jumas and be bia with a doubt for Bernana Ebio. Nemo Miss Row. Moba, Yam Rantam. Now, Mrs. Sumania be beady. At the Vestramo. Yadia etrify. Well, when you were passa, when you know do, sissy. Ubo sissy come for Miss Re, Sasabro, stroke. Do may be out there Fabra, Oba. I have a tray. You be dim kunim. Okay. Washable. Okay. Yes, yeah, that's 0243. Nana ye be number no 0243 13 45 0243 13 45 35. Nana ye be number 055 76 67 510. Akwasi meka akona maame no ipa hiam. Okay. Wo de nya hwe wo kira no. Won to doctor men so okọ agona. Woni mu agona. Nana, I didn't know. My change, I guess I'm going to close and I'm going to let you. Me so won go agona. Me pa jo me no bi amano. No fa woni amaro ba me ma wodan. Na ya pedru ama wate. Nana nipa bo anipo, nipa emobo. Nti wo ba ya wa ade abepa ne so be pra ma me. Ani abra so de me ya ade pa. No. Nye waka. Uko na asuma waka. Waka. Ai. Ne mo ma ko abia ne nyame aboa. Ekwa anu anyakunu ni bi. Ebeko. Owi bi nso ache. Mpa tweme ya santini o. Owi. Asante kuro ba zo. Ye kurumpa de enka ne to ase. Na me nana no kododo agogo so ho. Na chese ye. Oh, ya kan ni. Kana mu fesre mu. David. Obi ase me sesere mu na me senya hwe me nua no. Me so say eti me yesre mu ni me ye mo sini. Ya se me wa. Okay. Nana ye bi ase. Nti yu nana ye bi the number is 0243 13 45 35 0243 13 45 35. You know, obisi usu say menopause na ye osawo. Oba. Obisi ohun say menopause na ha o. Afoka simpa show, ade na nya menopause o. Na ye den. Eye sese no ade ya kwa wo magi atum wa abrochire. Yesi ni padoso. Chese nyon kwa na enu ade nim. Amafo bebiri so ho aye yo msa ho. Wo magi atuma wa wo tanfo be do be ko na ofa paacho ye wiewio. Na chese ye bubu ya Pascal. Kase go afidie nim na. Ya chese ye wiewio ade na wo nya na abrochire. Ene wo ma kwaji aba ai America no ho a o. Ene wo ma kwaji aba eti se wotu ho. Sa wo ye wadwuman. Na wo ho ye obi ehipe. Ade na wo ma ye no ehi. Ene se wo ba besia. Me timbe bi o ba besia otimi di makọ. Se me ma fefe wo ba ekunu. Afe me fefe me totofe na me de fefe nkura. Wa kwa kasa akura na yere me ntesa. Wo kura ba ye nye ho na meti o. Wo ba ye ne metu. Wo ma me na meti. Wo ba ye obe hu boode wani ka kire ma. Me mu sa boode ka wo pa. Obi asase na odi asase na ma me se. Me hwe asase na ma no. Ma me dua boode na me sister de na no akoto fie ni bi wo tema ho baby. Enti we no akasa mo baba so. Wo ba ye boode na ba abo ma ba no. Enu ani o. Enu ni ma no so bre ya. Wo de me koya ase me ma fefe wo ba twa akunu. Oi. Afe ya wure o. So afefe ne ba. Wase me ne ba na akunu.
Afi me toto fi. fi. We nyina aka na aka ba ko no. Yes menopause na ha wo. Afanya menopause. Ye wadrubu ho ye ntum ma menopause duru ni bi. Na no ma no so bi hwe de be yo. Anya menopause we ade no me na brochi memo senti se me no kasa na case no anya Ghana hakura. Yate. So far Sante. Ubabam kakra bia na ye nkoi. Kwasi. What dey asembe bo? School for idea. School for no doors. One may back abana. Aba graduate. The same but what did you call up for say? We didn't see. So we are no pass out. And to be able to obey you pass out. I don't know. Because in Yankupon, mammy mobile. Wayari. The common dinner. A common dinner, but wayari. Because we share the work can a general in Sisisu said yes, Sisisu. Because the Ben what they mean, how you? A general in Sisisu said yes. If you ain't someone will be so actually, be so pajana to change. Be so because baby, I didn't con whom be said in a normal person in one day no there be. Oh, why now we didn't drown? Menopause. Why had I just over catch and first said body and wash share. That's a good video now. No pinch. Was body and wash share that you say body and that's what Candia DJ, Master from Casa, so for Casa, or that's a body and auntie. Me honey said we hear Drew, a Drew pan we hear. Okay, yeah. And I said in our canoe, it do Satam young. The casa, I said the casa, into a gin so here, obi obinya no ada age. I'm cast with here, Bayman. Yeah, onye obi obinya no ada age no ne dinkomo because okasasa e be free ni mu. Na wonu maduru no a na odidi said the work na e be free ni mu. I think say enum beboa because asam na okeka ne de although ye nim say man bi timi the phone e show ma say your friend vibrator e wo no but the okeka no de say abobo ya na ye so na ye kr blueprint ni na say for ne de nti kwa me from adwene nko blueprint ho na asem no because o mo kra ni say yeah nti mesre say ayare e na e ha no ye be hwe na onya drubi na ono no na onya ba bi tena me gidi se bibia e be ko na afi so se kwasi ade ba kwa me hu ni say na nka so busa na ma me say ana so busa na any busa madam e ba cho busa be ma na ne te no oye wade bi ma ne hawo enti na ma uja ya na sese e fa utrimu ana sese ade en pa me ne hu ye no na menyem me bakitu ai me kon doctor na me yi fafu ya be wona akura ne dane asem na ne ka wonyim nyina na omo de phone be fam menyim ya na omo hia ase o kwasi na me ne hu ajene no valley ayi no na me hia da na me doyi ni pasa afa de akura ne nya sabe mas no so mo yafsa na akura no te se de wo pia kwa from say kwasi etimi hu sana na ma ye no akata woni ade akata wa no sabe ya ba no say na ma no be hweme ne ma afedi esem kwatra ke ma so fukasa kwasi so de meka no adwene no ayi kakra ohia adru said the cano. Okay. Oh, here drew because mammy fancy. So far, Santia, that's it. I was here, Bamukana Monsuma Bumka, ya bra penny so hasi, or also so the Nehaun and Nam. Ya ba, Mukana Monsuma Bamubi 0322083581 835 said the cano, Mumaka cry beer, Yamfa and Cadinia by Diaba, na Yamfama Yenia Bano. Na nipa hiamwa ohia niema pa na enkoye komode no nti yemumu kakra bre na yemfa no no mumu number no 0244 015677 0244 kakra bia de be mai bia no na yenkeka mum na yemfa eman no abet tofa asende 10 Ghana cedis CCR 10 Ghana cedis and what they ascend. Okay, I mean sure afi yeba na ya beji mu frɛ ni bi monhwɛ be ma wo dwonso ni mu pa bikam eyaw eni moja edi akira ana wo tempampan e wo dwonso ni chi ensansa gu be ma
wanya ma unua abodo inhyira abodo wotu abodo nko nsuo nani awonsa beka onua de ye kan se de ekuta obiala se ye taku se ya sempoa e ya tade ni nuame e ye sika nkasa fabula nhyira ne yanso yamfa nkoma wona woni bi mesre na masre bi enhyira abodo fa ho hyem na befra do mu na wakwado mu na be siye afiwe mu na wasiye afibie mu nyame nhyira ose ya obeba na wodi wakande beba ye kem nyame nhyira opi Prenye kame ho na yenhye mofra yi afunumu Chwana wasembi a woka wo se wanya ama me no wanya ama unua abodo inhyira abodo wotu abodo nko nsuo nani awonsa beka onua de ye kan se de ekuta obiala se ye taku se ya sempoa e ya tade ni nuame e ye sika nkasa fabula nhyira ne yanso yamfa nkoma wona woni bi mesre na masre bi esiye afibie mu nyame nhyira ose ya obeba na wodi wakande beba ye kem nyame nhyira opi Prenye kame ho na yenhye mofra yi afunumu Prenye kame ho na yenhye mofra yi afunumu Abusuafo enuanom ni adofo mammenom ene ye papanom afi asako abetu ye biem asafie ho wa woni ye di ne yie your number one Akan radio station Insura 104.5 584 yeba mi asemi opeso kakakra yenko na yenji monsoso mo adwenkyere kakra emfa enfri ho 0322083581 83582 83583 83584 udin baby akasafi me pa chefrot na akasafi hello 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 Kosibrini hello udin baby akasafi data maminjio Munya nhyira ne yie
We omo ye from America na de brain no. Nti. Okay. Brata yes ye da se ye nto aso. Udin ni baabi akasa fi. Me pa che frost na akasa fi. Eja oni wo fom pa o. Yinti wa Japan. Menopause. Oh, tell nano a brother crowd by. Brother, no Prophet Joshua Barnes, no. No, I say why. Okay, yeah, that's it. My young queen, Kakra. Me patch first and I can say free. We did, yea. Robert, my interior. Yeah, that's CP, my young queen, Kakra. We didn't be a casa free. Mike, my interior. Menopause na yes ani mani nyina enkeka no wo si enu na se omo de afidie na enu na se krrr ne o si de ade na mu yo okay Mike da se yanku yanim hello. If I check first, and I can say free. What's your first say? No dia, no tano. You yent you. Yate. Yadasi. You, Kono Bimra. Me pacho din baby akasafi. Of I mean you. Yada se yemfa do twa to kra na yemfa nsi kra me pa cho me mo ajo ye adom ye front na ka se free mami ti o kwa me Janaji enti anaji tieme Ozima minyana nyimre mi fa no kofia na ejuma ye na ha o ye na ha
Yo. Medasi. Nyame show so aha. Yemfa frefo bia bi yemfa nsuo na afi yenko yasem a edi ho no na afi yenko nkoto so. Uniyat Sibra na besua de. Ene ba na abefu kwantempo no so adesua na wansua bia na ya aka echi. Afidie edi ameti nyina computer sem kwa na edidi djuma wa ha. Unim se de ye no a obebre papa. Konso esimanimi nyina ye digital. Emiemia ne nema. Wansua IT ho nema obebre. Enti Sibra we ye Uniyat Practical Institute. Omo echo se de networking network and cyber security engineering, design technology with drone piloting, computer basic and office administration, software engineering, CCT installation and management, data analytics, online business and e-commerce. Watch them. Now we fully practical training. No, they mamo. We are. Ya ma bodin krata say yes wonim abef computer no honim die one mo kumase ya eyesusu anso bus stop tech kwan ya so one number is 0555 38 0555 38 48 na onu makasa tap send Mr. Ebra ye kase ye nua ba mo send kakramre na ye mfa mani tap send ana wobia wo ye bantem papa send zika free abrochi Africa babia USA Canada UK Ireland Italy France Belgium Germany Portugal Spain ana UAE hojina tap ye dwuma ti send this free hono bra wo send this ka no wo chese no wo san che osika wo send this ka no wo so wa download app no bia wo send this ka e dey afa taps no obenye free 5 Ghana cedis £5 5 euros and a fee $10 tap send there papa no enwa ana wo hia so the best send this car Jojo vodka mix ma sanka be nsa we the papa ye kobro nyan a china sai weekend ye benunum bi na benum bi nsusu a Jojo vodka mix and ye kan for the amamo Jojo vodka mix adofo ni boys shishie no a o enese me ko salon bi ko chia madam fubo me ko na maye ni di nkomo to hwe na se ba ko bi so no so betuata Jojo vodka wasisa kama o jai kama pa she fridge mu a na yuna e de pa no so kama ma sanka bi na mo no ba bia ebi wo hono mo Ogbaros PVT Limited na dia ba enkra amasaman upa dudu a obolo se use divine favor ana so be 0553 959 654 0553 959 654 na woni wono mo atwetwe ho enko mo kafra we ye Guinness for what we ye beer festival Guinness Ghana beer festival no ene ya tria so sa why de sabri manfo jiwoni tusuko ense bia opibia no timenum bi sabri de o mapon de I don't know enti ko hono mo na yenyina yenkonkoji yenyiwa emfa emfri hono mo we ye House of Fire and Anointing Ministry International also for Elijah Opoku anedano we ye dakru jumedia wodeba one day all night and I watch night no day eba what to this in Shapefe watch night na udifu be man nsaso na me etumi be dedi afanimu aye adwuma wo nyame maso na nyi ono nko a Bishop Kwasi D Hughes waka ho bi adwonto e ba dwumadi na se de abuburija kesefo nko a Bapa Christi be ba Nicholas Omane champo tua Great Ample tua Akwasi Boafo me tua ene na wotwe pepepe na wotwe enwumre ko ise no nan epepo fade bampenase junction odifanyi number ni 0550 073395 0550 073395 na one na kasa emuzupi ba mesha we oba uba mu kekaw yenu aba ise bi ya sempa muzupi ba ko bi di mano na wononnom na fana die ni mu afubosi afini mu ende de heat ya otin na be jai ojo so ba mu hihyew ojo so a otise oba mu kekaw
emu hihyew wo ho a wo ba mu suboni bi gu yini aba wase me ya me hura ese na ese juice no sperm sa na troka na abiginem omo fili na man sania bigum enti sa na eno so te wonom a enima boni bia be sania fimu na afi onipadua no ma kama pebi na nonom amuzu pi heba mesha wo ba mu be kama wo ba ma ho be kama wo ba ma ho a seka ayi aboy aboy otita dan kotre we de ho basa ho awa sa be ma ho nya akono kakrampo die ni amuzu pi na beboa wo ebi wo shop bia pharmacy ana pendodo a amuzu herbal clinic e wo tafo nhia so amuzu junction. Dr. Amuzu number is 0244 776743 0244 776743. Alaska Star Enterprise was bra na yemwo ene se wa wasi fie na pese osiesie mu nyema edisiesie demu ma demu ye fe ye de tompa bed spread no different designs and sizes afi sofa chairs ni nyina de kata unkunywa no bia ho ya dada ye de akata no ho ya fefefe bedside lamp sofa covers afi decorative watches and flowers plastic wardrobe and a PVC floor tiles carpets artificial DB grass no ebi wo na P foam Kumasi Prudential Plaza re ni mu Mrs. Anoche Plaza dan no emu for Alaska e wo 0200 28 1080 0200 28 1080 na woni no etumi atwetwe enkommo na me da gomba odi adre friend say the hair dye bar ointment we so hie gu so ana say ebia wona ato afa ho say frichi ana say fuma ana say mpompo na abo wade bi na ehunu to ahono uba bi fa bi srasra so keke honamani nsawansawa honamani aye basa fa bi srasra utipa of fa bi srasra mo so ho tutu afa bi srasra wo yadwa kakra no abre fa bi srasra ebeboa wo enupa nyina ma me da gomba e de bia begu pharmacy shop ene herbal shops bia ben wo deni heba ewo Ashton Fredmans ekeo ana samenko kejetia obetima from ma me da gomba nkokwa we na de ni number 0242 7121 13 0242 7121 na wone no akasa chairman said me chire wono an ye de sama me me patcho brawanim na fansa gu ma me na brawanim na wuru tie chirichiri pra brawanim ma me na fe odonsa no aguade no si okay na ye din komo me patcho me wajo America sa no ti o yire ne to o kasa vim o yire nto to ti se no o kasa vim na wo de ne de eze me kasa vim majo e na ho ti sei nyamiado ye frɛ o sei wa che frɛ me moro kasa o fo mami o moro mahmud kasa memem mer mahmud o fri na bae wa che fri kumawu na okromini Parce que nous me fro voter je Hawaii. Voter region. Hawaii. Tu ya okangona. Okay. Mafua. Mafua. Okay. Bebe onya. Ape. Ade. Sero. Okay. Ngonya mfie sei. Bacho minya 44. Nene de 44 kwa na menema bo. 46 ana 44. O yire no 46. Ya wi ya be. Ya mi 81. Okay. Tino ano no. Okay. Mohammed. Moro. Okay. Moro dia ne hawo. O de abedwai. Siemwa. Bia sisi. Bia hamiti si ayi. Yo microphone yi na kasa gumu dendende. Bia hamisi nana. Bibia hawo. Ensa. Me kache o ensa. Kasegu afidie nu. Amu na kasegu. Mensa, menya kwa sisi a me wo fie me yiri wo ho, me nkwala wo ho. Na nso no metimi konnumu nsa, ma siden kama me ya bodan no so no. Na nsa na abekata ma ne so. Sika menya bia, so me ya adwumatam bia. Ma ya se bi ko gya drusi se mi pese me gya insano a sa tem no kura na beba mu ama ma akoye mpaebo ai bibia still as the tianet okay sorry
o course Pentecost o ye kremoni ana renza eh kremoni o renza no kra na ma sese me hu de meka tu da soko de bia o wi purchase e dey sana ya o wi nsa no de me nya bia me wi do benya bia samu die bubu no pede ahi bubu no and die bubu no loka no kra na me num no ka apresso no na onum no de metimi num ama kra me durufia me ni me ya bra wanim na kasa go afidie no bra se de me chiro na yesi na kasa me ni me yiri kra me ya me ba me ni no sise me nya be durufia na ne Boafo ma ya anyway se me nya mentimi nsano ore nsano for how many years ni okay wa me mfano si minnu me fanze 2 years 2 years fiemienu ni ba etimi ti mani sukura na minnu be duru bebi na manu sana yemi to anu nsasa 2 years ni o start no nsana 2 years be fiemienu numu me numu pa duru bebi na atiti mani so na ajai no ajai na majai be duru bebi na asaba wanu nsa prada ndo mfa ka ni fenda ni ntwida wa fana hanu fa ntwi dan ho da onuma ya na o yeden menuma be bafia me ni me yire ni me ma no yan ntokwanko na no moku me yire o wonti kasa bra wadi bro ni na fidin na kasa gunko wachi kasa kura won peso min kasa adan ya na onom no dodo ana awa nana sese enu kwa loka no timi twa be kota no onum sei na mentimi nkyere enne mentimi nkyere because onum no dodo menum no dodo o ka no korea sinise obe because ade no enye mane nyabania enye mane ade nti na nyabania me nimu nsa no mu da by sisi o mu sisi sensa yesua ye hyeda sensa ye nko no school ye hyeda nko nsa no school ye kakra na eko bi wo hono enye kwa wo hwa wo de na de na ede aba de na ma wo wensa me sisi nana sisi me ni obai ba santima mo ha o free voter medino ba voter kurobe so na free hokoi medino ba ha ma be ya adwuma ma dua koko ma bre koko dwuma na me ye o nanso se druse koko tamba skane ba no obohu edan ma se ma pan ndu abego dua be 300 man timi ankwa hwi amanfo akosisa ndu anyi na because we rebo a o dit kan ye rough koko no so o tie onya be sen okay wa timi a me timi ya ewa 7 and 8 bags unko audia isi so de koko so ya tuma mampa o 6 times 7 and 8 kura say 60 ana si koko bag is 60 million ana I say 36 36 million one bag dina na sisi skano menya ja obo se problem no aba me hu sisi me hu de me ye bibia me na me save ska o bank sisi ama last me yiri yale ye zatem na nana ji owa na ye wan kopensi me man pa me ba ni njenta bia mesi bi yiri yale ye kama bopa na skanyina dan man time sa afinu sisi me so tese me ba banya bibi kakra se be ye dan no na nsa na be kofa mani me ye bibi aye yi o de benno monsa an oko yis kana de nyina no monsa na se onum ana yira let's kana yira yes uko jikuku is kana afi na azma minchi chabi me di bese me botom kura mbeba no me hu baby skana afa ana wa bro ni ntina free botom yes na oba uko okrum uko me ko pa nse wo de nka anwurani so de nka waben uko okrum so ase mu ko onse uko okrum a etimi sheda ya mambre kakra mayo mama wa ye dia enesi anwurani a wo bepe mo afri me we de me de manya bi se wo de nka wo no waben na agbefu etimu na moduro me nko aduro so sa na ansai
me see nsai kasa go afidie no you want free me ko se me kwa koya ade wan se me numu nsa no too much na me di malam fo se o mun ya ade be mame afe kura na ajigon afe dia asai kura o wa wira bo ada bonten pen abonti de ona ada be kofie sai kura ba wi akofie na insanu de abruso udura udidi da bia ubura udidi sometimes kura da aduane kura da yanya me akono no mame nda ho kakra na madi when betina ade achi na komudu na otin kai wo yefunu mu se ehwe yes komudu ana me problem ni na no no to base mo nsawe no doso ya memba ni o omunyi na omko school hade ti ha na so no nsaiwi de jai kasagu enu mu de no hia me hu e donyami me hu de me yakora wan me mani nkitu awu pa awu nso mesu so na o ren sasa me win sasa no ebabua we 2018 yai ana we to 2020 omo yankitin ana ina se amakra mi ayeme de wo ho ko si edan no ame mema mienu omo ye mema mensa yes okay to my o my nine ana se ama medo meti ho nyina no me se nsa no me pese sana be yeso mo babua me na ma jai na so ma bobrapa e man kwala idachi ko se me timinya skapa na asai what is getting na ada na usu asam no dia ada na usu ha me too much because mami mininu basanti mai muha abe bre aya juma papa ni sun abusiafo papa ni sun ta ahami ni kramonia watu nsanum kura se dia me hu bi dawo omonom kramonia watu nsawie se dia wo kan dawo ka wo wen so sise nsano dia minim say nana enye kwa because that turn amount yes grawas wiem na onum gum mi ye bi da anso ni sisi den na ukowura nsanum na me dia ne bae na me ka bibia mbae hu ase makono wa she dan da potia she da kase na dia ma me nhwe se me ko try kakra na me num ne ka bia utwa akota e friend one thought esa dia che so me top ne kakra bia me betina wo kuma wo nkramofo no sana na nka mo jimi di pa no nana ndesi obi anje me di bi na so mbehu no abro yes kramonia wo behu no abro da bia de bede no maji wadi yes dia hami o yere su konkramo pa wa na de bechi ti se ne fia da nka mboko mosque ye beba no pa na wa brada na we ti tama usika beba na obro me ka je o se e ba se sika no beba na me de be ya ade pa no a sa tem no ana beba na sika nyina me hu bebi afa edio bia ne ha kwa igwememwe na nka okwa akoka chiro na nanom se da nanom se nyeyo wunji ni se wa mamre bi ho ye se okoye baby o yire wa ne ware pa ebusia hya da chira so ma ifie nsusu uko me ko pa ntifri se minim nana yempe klobie mfantu so eno wanom bida bie klobie club na meke we no so nim no ni na udi bia onom menum ade che ontim pa o de na ba ko na wo no no tra bia si ye tu tie free so no ti dwa ti gaga no no ho so onom nsa no nso still be sa ko no se ba so udi bi gusu ana ejai ende anya na club bia de onom a otim pa o club de eno a ne bia dia de eno a ne club
tupe bia papa club papa ensa papa wie no ane club bia Ghana obi anim echina se ye yo bebrebe club bia edwan ne benunom mumpe bi na mononom ba bia sana kojak farmer fo e de kojak proko dia ba uti pa wa bomodia na nonum bi anasa wate egu so hwenu so nsuo kojak proko dia de ne papa no nonum bi enu achi wo de kojak charcoal toothpaste e de aba na utwitwo siema asimu da ho sie fe kama dendenden wonu so osin fitafita nso ayeko abeyini nyina ma afa osi no ai se fitafita uwi na de kojak p ne F sensitive toothpaste eno nso so wo de ahohuru wonu ye nsuo de go no no ayekotokotwo no apiego p eno ano na de bechi no wawi apatase kura de bechi no boa wonsu wonu da ho kama wi apatase bosa wonu kankankan prase de bon ade achi wonu kankankan o sa pekisi aka ho yiri si de bia na wadwa wabra utube bra bon so widie no kra ensa bo widie wa tize widie mu bon ensa ebi kojak be mo onum ada ho wonum kankan nyina ajai koja okanshi drag lane koja farmer ukwa abenya bia to na Kumasi nso so Central Market free one was 0244 559 597 0244 559 597 na ono makasa we your Boise Beaters live FM night with the stars ye de kodwantwi ba ye de kidi ba 25th yao Forian Ponsansu Chichia kwabena na afi Jackie ebe hu nyumpa di nyuma diasa ama yankasa ye ho atoyen simu nyumbre no nso di bomua kusia ho machebe no numa no nsia last year ye boy ama de chi we regular ni 200 Ghana cedis so bia betima baby take 200 Ghana cedis na VIP ni 400 Ghana cedis abefu kwantimpon bi aba itimi di to ticket no obitifia no wafa phone no na wadale *714 *399 hash eno ano no utimi to ticket ni bi anaso obefre 0244 602 800 0244 602 800 na wone wono atwetwe ho enkomo Jojo vodka mix makacho se ya no apibianom na eyensapa ensa kama abadwaso ensa we die ama ankenye abama amanfo ho aton papa pa no ma timpao enya ohwe Jojo ochena eyeyo mu anije mu arehu mu eno ane ye nonom ti ya nom bi Jojo na eye kama wa honam bon uduro bia officer no wotuatua no hwene na wakatakata no hwene omotuom hwafunya tse de woduro ba bia mpa dodo wo no na ehyew hwene se ehyew mpan da bi Luxury deodorant spray bema hunam dua no mo kama na moto ma yhwam mema de storm Randward legend e ma de obsession instant crash and mademoiselle ade ha adwen pa nso oba pa moto mbon putumo of cra putumo otom na bottom tu fa enye kra na oba onumbon enye kra Luxury deodorant spray beboa oba ama hwa yhwam mademoiselle wo ho obsession and instant crash temptation de ebia uniska otoba akwa na de so ene oba atwi na so twi nyina etimi yusubi food and drugs board agi atom ntu ko cosmetic shops bia be wa benya bia to na say Prudential Plaza hwe ne mu Mrs. Anochi Plaza down no mu first floor for one was 0240 152204 0240 152204 na woni wono atwetwe enkommo na bibia kama eno medical catcher say we beer festival we Kumasi ya na baso egusu ekoso bantama kokwase astrutef no so ene jimko a Guinness for Daroma beer festival papa Guinness for Ghana for na day aba ye chie ni atontofo papa bi hunyum wo hot abriko no ko he o bantama kokwase astrutef no so wa kona ko ton sapapa bia woni je ho no na nom ewo ho no bia ni nyina bi ewo ho no SCC brane emfa wontu kwan bronya bai menkofo ka bia nkoku de hie nkoku ho ma obusuafo nkonkusu mesre wada ye de manfo ko Kumasi takrade Kumasi Akra Kumasi afei
Kumasi tamale Kumasi woniema wodi ko nyina no yenje hwe uko traka ebi mu a woniema wodi ko sede loading boy so say fo be si adwojo wo ade afa na so SCC4 de yesi fa niema no bra e free yenje hwe ebia na mo peka de tukwan ana se mo han ana se ku ana se bia upese me kwa akra ma menni kan embuku mi take it emfanto eno no ofre wo mo a temi pa cho me ba me kwa akra bia kina ana kwasiada mi twa ticket no twa to edu ticket number nyina be ma o kai seat number a kwotena so obeto yes e bia free 0244 412 016 0244 412 016 na woni wono mo akasa we ye delayman bites die wonim dada delayman bites mema no mo a omse ogina mu ani ene wo sene maame ya yede mobile phone nu na lele nko mu enum saa na ofili ene ma be ma no se tie ni pa bam jagginam o senso ani ene se ya o senso a wo sene chemfo di ne bavdi no kunkun sa ene ejai na oto adonko kamatu na ne wunna musa be ma wani je na kama delayman bites ane de tusa anamo no bema mu a agina so mo ba na jiwadi ma no to nom kakra umti kai ma yeso yetumi tushia pa da fo no obohia ase o na ekokama menstrual pains ni nyina ma no ma o se eteko ma oflo kama ni nyina no pe biato a okobolo ho no mo obenya biato ana se ke enimbrum Fred 0248619999 0248619999 na woni wo no atwetwe enkomo so far santi ma memra ho no na abanti ntiu akwasi abrantie no asem na wo kana emobo but onko ne kurum onko ne kurum okwa amamre bi ho yese woye oya atu bitwa okwa na nanu mo fie efo ho no mo ofo vi ho aka ho nyina akire wo ka bibi nkire no no wontie so obetie de kana enti ode ne ha na ba onde onko fie okofi a obeto panyini onka de ofamu enkire amamre bi ho yese wokọ no mo ye but say na de bia kwasi asemo ye tai kan wonim se wokọ krambo enti wato ne nananom asum na gu menka se krambo sum na wo sum na nye eye nanso kofi a niema bi ho a e wo se wo ye ba wo nye enti brebiara wo disika beba wonsem bia na wo se sika ne free wonsem opa kofi obaba betena ya be kase wo koye no asumdwa ya de ban aba ensa no be ko wo honum na wo konkramu no na ko ntana dura mamre se ya mamre so akobi na wo abi nya mamre se bi ekutwetwa dwan nkokọ ne yi but won say anwuna mamu efie bia wo ade wo fie wo wonim sa ena wo nananom nso nim sa de omu gu nsa eye eniema omo ya wo fie wo hu ba wo ba hai ye ntre fie ma untre fie ma mu nsa wo fie da jo kwasi won ko fie because ye betimi a che na said o kan ye betimi amana duro na nso obadi aduro ne bedu fie no still into won ko fie okopa won ko fie mra ye be kire na duro okono okotie asem be kan kire no wie na oba ye ma na duro na ho beto no obegya nsa no nom fata crowd kremonia onom nsa kremonia we nsa sa agree to for we na ho so kremoni so do ho agimbi so mo nje mo nya na mo nyina ho do mo agim o to agree to for so mo nya ye be da na 2 years ni na ezi wo o tu so wa hwensa temi paasi mi kari koko se pa na skano ba men samusi na mi juni se ade cha ko akoye we ade ya on face kan ma yire na skai na yire ade na ko yis kan fa ma yire se mi fasi mi de ko akoye ade una ebe tu nim so de be wensa ntia na fa ma yire nto dabi sende mi juni no sawo na sa na be ba no uche se una ebe ma ntie so
ade akyi ade ko ye adwuma ade ba kyene ni botom me hu fi na yira tisafi wa tikuku enya nansai it has come over 50 million me hu baby as kana fa na afi na nsa onum ye nyina no ate wani so menum nsa ye dan ade we ahami abasi ntimu de sembo mama aduru na mai entity su kakra nsa na me ko me kuruma mama bi nana enti ena wanum bi nde nduru ase me num ya ade chekura me ba ha no no edasum na edasum kasi se de do be mana anje se ne hu nipa bi ba okay na ya mana duro no because onom a in fact one ya obefia won't mean sorry say nti eso obi protect ofi wi a de eso ye man wa hohoro no ho okay hohoro no ho a no afi amane bibi edi aduro ho a ebetim dia man very easy ebi ho a obedware ebetete ama na obedware na najo na wanom sa aduro no onnom wi a ebete akọ enso aginse ne hu nipa ewo hansa okay etefo mo so mmram kakra yenye ni ya frefo no be nipa numbi na mo so mmram bi na ene ye ne mo na ekro yesi yeni enam nyaja ye ne mo na esum nti mo so mmeka bi 03220 835818358283583 na mo so mo meka bi ye nua be me nsane ye too much wa rain sanwa anura se wo so owe ya no pay ewe obai se me hwere nim di se akoye niema ho nani so nani na esi rete tinto bia wa bora bre se de sa tetinti nim na ai fe kakra na nyu nanim na esi rete otu hwe nani a tinto wa bro o kata gira na bro no o kata na ye se he na nsa na aju ho ta no wa bro okay yenko hello Hello. Yey. Majo. Mejo Sudin baby akasafi. I'm feeling career. Okay. Yamushamu. When I prophet na matin kana nabi na medimu church. From na. And then I'm abo menyam. Papa ya na so okay, you the same problem. Also repair. You know sapa there 1 month. Ye juma mi. So bushun da so ni kapre kwada. Ni obaba ku. Obanje ni na jai. Mwana na mwa so. The number ni me pacho o number di hu number bia ho landline afres nto bia hu bia number why ohia mwa no abaha that's me bo modi anya wankasa wa wo studios ti ne wa numbi no ani ma femi ti si ye no kasa ti si ye no kasa nti wabro oh masa ni kanfre fra na munyanye na bomo na menya number unya me number kra jiso ha na oba never anti ha na bra me number de enya hwe me da se yemfa foforo na yenkoye nim kakra hello oh me pacho di baby akasafi but media na nasiba akasafi be pass bro no e friend my susa yentio and we didn't come bomo nyina baso na madam wati na de make any kwasi media no how na no one waka no se you clear bushie mu a ne de hukura so bi mu a e re fipie niema e ko ba sa be du ya ti mesra ne onko fie se de wo kan o ko de ju pragu from mano a o meye ne nkrebo no e ho beti ama no na ni so beda no beda mo ase yes ye da sipi yemfa foforo na ono nso mra mu bi me pa che fro so na aka free hello Mr. Akwasi Boafo. Yey. Am ya ba ni ofin so je mbre. Mami nti o ba ni e. Mo boy ma.
Yana, first month. I'm finishing my castle. That's no one. Oh, I'll pick up my kind of stuff. Bani era se yanku yanim. Mepacho udi ni baby akasa fi. Hello. Mepacho friends na akasa free. Okay, from Malik, me kasa free amuase. Malik. Uni ana o burota no. Yes, okay, o na sanom ne dia se ebi ba wo fie pa ya o. Se ubusiani ubu so wi sasa na se munim ba bi afira. Mo gino ho kura munti ase. Ana sanom na o kan se ni bi wa na mamre bi a o fie o ko no. Betima ana se enya sa nso a ebi na adwuma ye mu nso betima ho no nso ma na anya sa ade no. Nyame so nka mo ho na mo fa no ma odifu no omboa no na yes adia se mo edia abodo so Yo obi a o ka o si nyame nka mo ho that say yen fa do twa kra na yimwie me pa cho din ba bia kasa fi Patra Femi Alice kasa free anwejo Alice ma enti we Papa mesra mo mo no ma ye pa na se do sika sakra me re kwa ho be ma wo sun bi na won se asem na ha me pa ni sere mo no ma me na ofa kwa si mi so ye la no die se se enye obi aba no di enya eyi no enhira no ai wa ka frequency bi aba be share ye tem wo na ka so ndu me di sika gu aso ho no ma esira no pa ko si enyumere nyina mi tie tan ni wi a bi kura me bo na isi enti ni bo na iti me no na meti amade ate aso gu ai bi ado bo ho te sa oh yes so mo na mi ni like mi ni space bi a ni tie na o ye de aduma obo na iti me pama de okay na me pama de enti ke no a me bi bo pa ye na me bi bo nyum e fa no pa me yi da ho me nyum no I mean sure na nyumra na te sa de mo ntini free wo ma ye yati yes yo I mean sure anwajo mfo kra omutu sa munya enya mo nko a complaints in the ba na eba say ensure fm the baby ho a chi station bi small station kitwa bi small station bi na be shefimfi honom and all this tables yes one tina de no so na nche yes kama fama fa de sanka abo ko your friends abo chi de onanga div ka fa abofo kaneo yes e bie mu de na ka ho na betima bie nche ebo 5k so na bia ate so abedu because empathy be wura obi die what you say 5k station do say no kuma so 5k ye ka si bie mu a wono wo kayire kumbungu no wa nyina nka ombechi but ye makwan santi ye no pepepepe ye wura obi dim tusume wura obi dim afi na oba okay ye da mo ase ye nua ba no e wo ha sei mo mana kakra na nzikandi so 600 di enko he mo fa kakra mra mo send me kakra na me fa man why 0244 015677 Mr. Munyamu kakrama na yamfanya iduaba no 0244 015677 dem hu nyede ndem wa wi ni mu yasa nka mwa kakrama me mu nyede wo hwa account no mo ska nyina e ba e sister no 6 o send 612 eno ana da so dem mun send kakra na yamfama iduaba no ska biya ni mu bi kamma na kakra okay osofa asante kasi sade da bia ye kan asemba akopɛ na meka kyɛ nipa mesro de di kan ohia ya hobambo na de a efe na enwanwan sɛ medika aka sɛ ye wa hobambo no niema na hodo ye wo de wodi bedware for 7 days pe obi de wo kɔ baabi sɛ wo frɛ wo kra
sɛ malam so akonfo bi so anaasɛ ɔde kɔgya nsuo bi ana bibia ɛnyɛ yie tie ne yie me sɛ yɛwɔ de adi dware wɔ hɔ yɛwɔ ne samena yɛwɔ de ayɛ ne samena a wɔde bɛdware yɛwɔ de ɔde bɛto wo nsa tie ne yie yɛwɔ de ɔde bɛto wo nsa ɛwɔ hɔ no mu mɛsrɛ wo sɛ yare bi na ɛhaw woyɛ bɛrima wayɛ mmerɛ wɔ mpam wo mmarima sɛm ɛkɔ fam wo bɛrima ɛso te woyɛ ɔbaa woni atenka anaasɛ deɛ na ɛyɛ wo sunsum bi ɛhaw ɛtetew nɔmba baako pɛ ɛna wɔbɛfrɛ nɔmba no yɛ 0240 10 30 48 0240 10 30 48 obi wa ɔsi madwuma sam kwa na ɛkɔ fam deɛ di kan ne sɛ baabi a woyɛ adwuma na nkasa no asase no honhom adi so no wonnim no ɛna wonnim amammerɛ ɛyɛ sɛ woyɛ ansa na wabie adwuma no ɛni nti adwuma no hyɛ aseɛ na ɛkɔ soro no ɛbɛba fam obi wa ɔsi meda ɛdan mu a ɛdan no mu ayɛ duduudu meda no na sunsum bi ne nwa ba bɛda anadwo sunsum ne meda Akwasi Boafo kana asɛm bi wɔ sɛ sunsum ne wo da nso wɔ mo akɔnhoma wabɛwe okwa no yɛ den na ɔkɔ mesrɛ wo sɛ bibi ne wo da saa wo de frɛ no ma na me de ato dwa no wadwuma sɛm ɛnkɔ yi waware sɛm ɛnkɔ yi mesrɛ wo ɔyɛ ɔbaa ana bɛɛma favor pa di favor wo ni bi wo de frɛ number ya me de to dwa no 0240 10 30 48 0240 10 30 48 tie ni ye me say ye wade e de boy ho ban en akakakra bi akamrete wa bi na afi ekona wieye emrete wa bi bo ho ban ye shafi ase ena me sha ase ka ase bo ho ban o bo ho ban de obedi akomu de odi bedware ana ne samena odi bedware ana de odi beto nsa mesrew fa number no na tie na frɛ na ye ni nkomo 0240 10 30 48 0240 10 30 48 opede obedi akomu opede odi bedware opede odi be samena ana opede odi be den frɛmni ani nkomo tie me say ye wo mema duro pa wo ho obema wonim se waye mre wo mpam ye frɛ ne bunta baluwa tie me say ye frɛ ne bunta baluwa eye mema duro obema de hian se on sa be ka duro ibi eye bibiduro kan oba woni atenka yeso mu anu anisa woda ho ye bema waduro koko pa na how diabetes how pressure nkasa how mesra wo frɛ number yi ni ani nkomo obi ho no makoko no tie nie afifi uto anasa fifi wa nkasa ye ma waduro a obenom akomu after that ye be kyerɛ wade bia haban bia obete ni a kyerɛ wade ade be ye maka ho ode be sra so ni nyina bɛkɔ obi wa no akoko na ye na amana ni so ai ni wisi on sada hu ade yie mesra wo ye be ma waduro obema bi on akoko na ma o mema sam no ayemre mesra wo ye be ma waduro ede be na hawo tie me fa number no na eni nkomo 0240 10 30 48 0240 10 30 48 opeso hu sebremu a eno anso obefre ye bedi nkomo be ma hu de how ye beje niam particulars bi wo ho ne ye de ahwe wo sebrem ame hu sa adwuma we ya ebeboa wo adwuma we oya emoa wo tie ne ye eniam bi ne ye beje ye gi wi a ne ahwe ne ye hu sa adwuma we ya wo de nsa kosomu na ebeboa wo na sa emoa wo aware we ya wo kon ebeboa wo ana sa emoa wo mesra wo fa number no na frɛ me 0240 10 30 48 0240 10 30 48 baby a wo bia o frɛ na o se de aduro ni manwa ye betim de amano ana o pese o hia me a me ni Nsra FM ene di nhwɛ anim Nsra FM o tech top eye traffic light no ho no baby a mawa ne ton pan no ɛhɔ a o de frɛ da bia me ka asɛm wei o pese o ba me ho a di kan frɛ me ebi o na wa de na wo de ba no enhia so obetwa kwan ayade bi kakra bi na mɛkyerɛw sɛ wodi gidi na wo ya ɛbɛyɛ adwuma de obɛgye adi no wo ya ɛbɛyɛ adwuma number no keke na wo hia 0240 10 30 48 0240 10 30 48 ayade na ɛhaw sunsum bi ne woda na enema bi aba wo dem ho no mu wo tim se wo dem ho dududu ana se wo ton ade ayento ana wo de wo ni favor ana se
pese obo ho ban frɛ number we ni nkomo enye kasa tenten entoponko de ohia ene so obefa number no na ye nkasa ye kasa obehu nyame animu nyam number no ye 0240 10 30 48 0240 10 30 48 what the number no de ohia ne safa number no ka wo haw bia na ma wo de so eno nche se ye ntimi nya ofre me na me ntimi a meka cho se daabi me ntimi obi wo no betimi afre me obeka na de na obeka na me cho se koye sei eno na ohia ehia so beba me ho tie number ni bio 0240 10 30 48 0240 10 30 48 nyankopon won hire obi bia o tie ye ne na number ni na ohia fa na de eni nkomo number no pe na ohia mesraw enya afa na abaye hi hia me frɛ number no na ye ni nkomo de how 0240 10 30 48 0240 10 30 48 baby biara wo no obetimi afrɛ me se WhatsApp a obeye voice na wo de amame na ye di nkomo open so obetimi afrɛ normal call na ye di nkomo baby biara wo no ade ha obia no ye bedi nkomo nyame ya adom a minim se ode ayaresa ebema wo 0240 10 30 48 0240 10 30 48 frɛ number no ne eni nkomo de ha obia ne enkasa medase asofo bedase pi so far santina yete ne nka no na mamenna bi nua ba na se de sendi 600 bre no ye minia ba o UK frɛ no Sofia Pizarri nyame enhia no pi ye kasa na no sendi 600 bre me ana mamenhwe abet tufa na tufa ono to bre 10 Ghana cedis ana akule ono so ama 50 cedis ana Hafisatu Al Hassan ono so ama 50 Ghana cedis so far yenya 772 yes nyame enhira no pi akawo de etro fa kakra be so na yemfa no why na onfa bi nidi ntwa nanum na ono kwam so san kwa mpache odi akonkwa ache na yemma na akonkwa no wonhwe sana mbona furum ti puru mini aba nyame enhira opi yemfa seda ema mo amohwe yen efri Facebook mo amutie yen free baby a wo bia Ghana abroche wiase nyina no nyame enhira mu nyina yɛde fridwada ne apem so ade aba besi nnɛ ɛyɛ efiada edie ne akoya fofidi na kyese yɛde nenemu ode kakra ense ne na yɛsɛ mamu yɛ ha kakra na mam yɛde si yɛ kakra hyema furu manti na yɛsɛ mi yi ni student ne baako na mennu no ba na yɛbedi agro kakra nti ne yɛnua bɛn so ba no wagimo ni kama ntem so de waka bi o na me ye chimse boy yeah boy yada ma se mi di Akwasi Boafo